ni na teko won se adro no your friend say dudo heba mesha ya ye tete dudo a ye nananom de ma ye no eno ana de agubotu ma ese yare sa enti afri na akoi obi a malaria tete wo wonum ato a wontimi nidi anu subiri na ba wo so ana hohye bi na tete wo a wompoma ye mere eni gisam na nya ba dudo heba mesha se wo ho ye wo se de wo ye nya malaria pe tutu anamo kwa yare sabia na kwa ye test na wunya proof se wanya malaria dudo heba mesha ena make am for mouth se wonum ato na se wontimi nidi so a eye dudo heba mesha e tu malaria se asem wonum ada ho amwo didi ye pa atu fonko solak natural clinic our kenten krono ana KNG ho ana fre 0245 616 028 dudo heba mesha bu Bobby nkratoi FDA for ahwehwemu agiatum. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya nom ebuti immune system a abosumi pinyi obia enya rede ti ase medo. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden ho hia me yie esene bibia ebusua wota nom Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save ade ade foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for about mo manufo ne nkwada woni fi dumienu nka ho pharmacies chemical and herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer emma pomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya tum se eye Druswa bia election warehouse emre na san so biem aban ko mfie na bia ye to abayi o mampani ni mrase bedwafo afi wei so hwan na ekọ na hwan na eba emre ene daache ene betire enu nti o check FM your election warehouse at the report be fertifi atoye ni ntwono bia mu abrɛ on the 7th December bronya bosume ne da etoso nson anopa no nson pepepe na amanyo semu animdefo atnase asia brakutire ade abatuo numu abakosem mpaninsem ene hunzunso aso nyina abrem sepani akra frito fomu a yemfa nkamem enti fafidie to tech 102.9 na tiebi o tech lesson warehouse ya de mamo fenchem OTEC 102.9 FM Asemba badabi OTEC 102.9 FM Asemba badabi Wabo wasana babio wasana babio wasana Nasara wabina kaya minyami beye frara woyi mwa Buena jawasri buenyo OTEC 102.9 FM Boyine ya chanwo akinkanwe ya chanwo Asemba badabio Asemba badabio Asemba badabio Asemba badabio Asemba badabio Asemba badabio OTEC 102.9 FM Sawama ya sunwe sawama OTEC 102.9 FM when you mean Uncle Potter to bring so bad, when you're ready. Ogun Chedi and Pong, you're the man come up. And then Uncle Papa, me as Sasura. Ogun Yami and no Brian Sucom. When you mean Yami and Yawani, I'm on some way. Asemba badabio Asemba badabio Yeah, Asemba badabio Asemba badabio Asemba badabio Asemba badabio OTEC 102.9 FM
Okay, aye nkan wudin odoma nkoma nyame. Adehia ne adofo amutie yen awia yi yamamwa ha. Aha, eye 102.9 FM. Aha you take FM so. Asante manyina hohoa wo afidi kase no asunie. Ena ye dwoada, ena ye dafofra. Awurade nyankropon no adwo na me no mienu yasadi ahia bio ewo afidie yi so. Na bosumi du baako no enkakra na dom ene na dawromenti sabre ya ye ka sei ode yen asan awuram ene ye ne da etoso mienu emfimpinu ene aduonu mu ena ye wei baabi biara awowo awo hwe yen baabi biara awowo awutie yen ye ma wakɔ aba ede ba afidie yi so ye de asem baba da bedwumadie no ena aduru waboboa no baabi awowo bia ye de atoa awiabre mu dwumadi a yedie oko YouTube ne so oko Facebook ne so a ye stream show ne live oko YouTube so a eya hwehwe otek 102.9 FM oko YouTube so a hwehwe otek 102.9 FM wadwenkyere awowo efe nensem hodo a ye de ba ne ho no obetumi ato ama ne yen ye beje ye bekan ne kama ewo afidie so de ama wo afa woko Facebook ne so so a eya hwehwe otek 102.9 FM honso ye stream show ne live ne hono so kwa de obeye ne sama this radie nie eya ahye ma wanuanum nya adesua ene ade kire dwumadie ne bi na wontie na wonsan enhwe afa tonkrafa o ma yen na yenye ne yenkenkan like yen video no follow yen site no se be ya da ne da ye hye dwumadie no ase a ebe notify wo na wonso atumi ahwe bi ewo afidikasie yi so sabre ya ye ka sei okɔlende na bruchima mu a GN radio for efa yen show ne live dachi hima radio awia yi wonum nso abiebiem ewo Denmark bruchima ne mu ya wo fa show no abawa radio Amansan FM Patmak radio ena Brainy radio onum nyina nso wo UK onum fa yen show no Kings radio ewo Paris France bruchima ne mu awia ye demu live ena afei Otek radio enso wo France a onum nyina ne yen na aka bom na dwumadie ye ne wonum odi information centers binom ewa Asante mantem mu a wonum fa yen show yi ena awia yi ye da mo ase chiachia mo saa nso na woni a ewo wonnuma na won di speakers akese ena ayo awia mu a mo biebiem ewo mo drinking pub choba hodo ene miaya hodo a ye di dwuma bi a mo biem ama amanfuo nya bitie no awia ye chiachia mo nso filling station for ya mo nso mo de ato ha na mo fa assemble ba de show yi awia yi ya da mo ase na ye beda Dawood Scientific Herbal Hospital wono mo nso ase ene moa ono mo de boa yen wo de Dawood 360 capsules ene Dawood ointment ena Dawood Herbal Mixture se hwieduro no awia wo de boa yen Time Herbal Mixture eno nso ye 3D yade no aduro ya se wunya bi na se wono mo a ebeboa wo Nask Herbal Clinic nso eye ultra modern herbal clinic ya wo de wo how babeda ye ne a nyankopon na domonti ubenyi wa hoto Agbeve Herbal Hospital yanso ye wo nuro fritete wonom nso oboa yen awiei ena Coffee Organic Tiger Nut Powder onum nyina ta yachi weinom ni poti yawfo ye awiei onum kura yen show yi se yemfa asembe ba de bidwumadie no yemfa mramesom na ententem so okọ yen YouTube ne so a awiei ye wo The Roy Fashion ewa ahoma ne so eno o kire se nana ya akrobia Asante HS The Roy Fashion medomakumase ya yenie na mudwumadie no se motena sese yi a yemfa ni agro ene mene mapamfo ye wo YouTube ne so Otek 102.9 FM ne so ya ye hwe mo live dane da ye kasre awurade nyankropon se ontua moka se ne munwuma amudie etie pepepe we are very proud of you yada mo ase ye wo owusu banahene enso wo YouTube ne so bi ya watch se na ya akrobia Asante ya another fresh week and there's a woba Yabnash pharmacy a udwumadie no me ne me manager Steven ena awie yabadem na yebiebiem na yehwe show ne nso live yankopon hyira mo ene da ne da mo nsempa mo nso mo de ba ye wo Mustafa Sayid enso wo YouTube ne so wo se na ya akrobia Asante
a new week, a new month. Assemble by the Jumedi, ye de Radin and Croponia say, so what they upon for Ako, now a sign Edemwaba. A ye, Sawoba Justice Auto Diagnosis Shopper. And there, Menema Bega for Yenina ya Bademuha, and a show no, ye shamo live. Yadamwa say, Nana ya utum Berimanzuni, was ya cry acrobi Asante, where ye the Monday's edition of Assemble by the Be. Na ye Mompaye, se November Busumi, ebeye Busumepa. Oba atonsu chirapatra mene me baba na na kuye chatumwa ye nyina ya bademu ha ene ye hwemo live e wo YouTube ne so Margarito de Shishi enso wa homa ne so ene wo kire sakra ene awie you are the man with the vision mene original chase ene moro market fo no yenso ya bademu abiebie mpa anya azam keto awu na ye hwemo live Edu Charles onu nso nie original chase aka Abido ene wo se na ya akrobia Asante ene awie yenso ya biebiem na se oba moro market ha yen dia yemfa oni agro na nyankopon ye hyirawo afa wo yen YouTube ne so a owusu ba na hene wa share ewo yen Facebook ne so e de aka ho owusu nyankopon hyirawo wa che de beba nyabotre Simba Madridista and was a great show by all standard na wo ba kona ayata kona e na abedwafo ni nyina wa ha ya poku sikapa wonum nyina wa ha ya sabre ye badem ye de ye hwew ewo Facebook ne so yada wanse afa Jeffrey Kwaku amache enso wo Facebook ne so wasana na yakrobi Asante wo bodwapa ene wo ba UMB Bank main branch ye wo Kumasi ya Rage ene Ratri Park ni opposite wa akora ya badem nene mene me Kasia Sandra ene adwuma fonka ye ni nyina show no ye enjoy the live okay messages e beba ewo Facebook ene YouTube no ye be kenkan ni nyina kama ewo afidie so na yede amount. Agrambafo awia yakwaba. Mejoso krobia. Very good. Over the weekends no na yenam adankwa me. Oh yeah. Ene nempotamo Nyankopon hira adankwa me fo. Oh. Asembe ba de show no say won mo fani agro kra. God bless you all. Adankwa me fo. Right. Oba de achi me wo ho. Akra me ha den. Okay. Bibia ye boko de. Nyankopon adom. Right. Ye de nyame ase. But then so ye de nsam nam. Na no fiada. Ye. Asenkesi bi si. Emma oba Asante mantami mu a. Ensam no sane na ekonyina na ye tase. Eto de ma ye tiefo. Ni nyina ne se enipa nson bi. Edi moto miensa. Ekọ kronbo. Ewo Kumase Alakbar. Sabre ya ye ka sei apostifo de krata apiedwa. A kire se onom ache enipa ni mu miensa. Na se nipa miensa na wonom ache wonom no. Emu ba akokura mfie nu 25. 22 ba ko 18 you 22 emfie duonu mienu ba ko ena emfie du nwotwe manso mienu miensa na yache wono san kwada wei ena edi atuo ebegina amanfo so agi won sika ede ko yanto abada ono mo nipa ba akutuo ya wono de tinkaja owui ene ye bewuram na ya hwese woni e ka ye no won ho te sen ene dai ene eye na wotwe foforo efiada no ne edidwa memne da ne kwasi ada de edwadie wo fom na emom ene dwo ya ya se wura dwadi da foforo mu no alaba ene ne mpotamo ete sen ehu da so da omanfo so anase sesei edwadie ekoso as normal awie ye bewura ho na ye didi nkomon kakra na krachi bi so akọ malam bi ho ama malam no ama no sedie se omene malam no ama ne sedie se omene ne mo ne ho ban ampani ampani nuane ampa krachi na mene sedie no wamene ema sesei krachi no ensunsu aso bonia abane so nyaase kretwa ote hwa sebe ne moje sone ne fa ne to awi abeyi mu ye ne krache ne bebon komo ne abusa ne se but aye ben penti ene ma okọ malam ne ho ya asemba ko awi abeyi mu ye bebo ho komo e wo show ne so na mo be kai se efiada no ye de asembi nso sa beto ye tiefu anim se abaya kwada keto a owo mfinhia du nwotwe yes ne boy ede na koye sakawa
ama sebe abaya no ne ba no efa ne fa ni nyina pro awie ye bewura abaya na busua fie ye ne krache no a ye susu se ode awura no akoye sakawa no ono nso ye ne bebonko na ye busa ne se sakawa ben na no hye a sebe etumi pro oba ne ba kure una maniu sakawa ben na no hye a sebe oba ne ba pro ebetumi apro abayo ehuna manne awiai ensem wei egupono ne so nyankropon ya adom bie kwan ni mu a ba bia ye beduru no ye beduru ene ye betwa bi na ye be make sure so say ye twa ye behwe ye tiefo ka ho mo adwenkyere beba asem beba da before number no eye 0244 211 772 obeye voice note mema ne mro eni teta no aduasa toma ne yen e wo WhatsApp ne so 0244 211 772 yabeje yabeka ne kama e wo afidie yi so ama obi biara ate wonka yabebo mo ne no de ye normal message sese ye kan no yabekan say ye WhatsApp dio say eye normal message o ni nyina ne yabekan e wo afidie yi so mo somfo krobia nana yaw Ashanti nie awie jata no waginedwa na mi ankasa me de hye akwasie champon on de wose so obeka na wo bewu a obeka ongu enti efre no ka na wu kana wu awie ma ha umbom te se kana wu tokro na awusem ne nye pie free sa tokro nim emuda ho eye they say tokro na wawura mu no eho ne ye hye sa tokro na mu a wadama na no efiada asenkasie bisi ememrantia nso agi kumase alaba eboso yebotuo emenamu enipa bi hwere won kwa woni aka ye de won mo kwa yaresabia ene yate wahweso okoye amane be ni kura ka na wu fasom Ashanti group probia na na Ashanti probia Robbery odi wani chirim to Menshia government hospital Robbery wono mo a nanu fiada akrabo eka wo mo bra aprenfawian for ewira na abo ewia eyedumienu omutisi eye mase alaba na omukofa sika na afa japade bia omututuo ema eka obi nipa enan na akrabo eka wo mo ema baako ehwere ne nkwa no Robbery ene juadai na jese ene na sapepepe ana nan ene ne se obetim ewo eye Menshia government hospital enipa miensa ena onom ede wo ba eye Menshia government hospital Robbery eye ka sei baako ena ebra ebo dumienu ye adopta company for eyi na fi emergency a onom ede ne ba surgical ward a ne nyina tawo Menshia abanya resabia ya na ye freno ne ruru musha Robbery wonya enfie eduoson ensia eye 76 years na anakwabo no eka ne nan a Robbery afei ena doctor fo a ewo emergency wonom no ahwe no a omususu se na pomudie no eye se obeyi no ede no aba eye surgical ward na wabefo la yare hwe no eso omude no beto wono election fo to hasi no fa wa hasi a ono bigira ne nchen a wonom edodo no a se omoma no kafra na ohwe nipa mienu a na aka nipa etu eka omo no onom aka no doctor fo chemu a omo apomudie no eyala etino jo onuma esese omo eyi omo mkofie na omo koto makomudie so no onom eyi omo eyi nipa mienu aneka ho no a Robbery omo koto makomudie no so hwe ewufie lemum ejabusa de sede etu no sika ne nan na ne fie no akola ni munti na esese onom ehwe na adada no kakra sene beye na ne ho betie kama na ne ho beye den ansana adopta fo ahwe no eyi no amana kofie nti ko bia Robbery de abanya resabia ewo eye Menshia de wonuma ikra ya na imu ode no adopta fo eyi wonum emomo ekofi sara na baako eye temisa de ono eda so ha sia Robbery o surgical ward CCA na ono no ede no ba ward omoguso ehwe no sele be ya
ne ho beto no na onum tiemu a etuo no ne de no eka ne gya yarehwe enipa na ye bo wontuo no onum ye num baako de anko baako de wafirim ena ya discharge mienu ena baako eda so da ho nyesa very good enti sese ye ka say so no abusuafo ya wonom aba ho ejabu musa ne ho no a doctor fo atumi ati so say ono nso de no nemu eden to that extent ya gina ne so we emergency ama ene transfer na ba ward yi mene anese fo ne a doctor fo ne twetwe ko no mu kire mu a ene de nanka enhye da nya den bebre nanso o wi se de no esikwa ni mu na itro no esika ne nan no nti na wo se omunya abotre etra ne wo hwe ne kaka sa opum se ne ho betori san se ni fie no kwa ni mu o ko fie de wotwe ni kire 8 years na akwa bo no sa kan ne sa ni ti no wo se omuto mbo ase da ne kaka san se itro no kan ne nan eti enya de se ni fie wanya no obetini ayu begide akofie ana ma wotini ekia ne nan so ana se bibie ni wonma esi le kwan so obeko fie afei yade bia na ewo ne ho ebra na etu akwabon kan no so awo so mo hwe na omo treat sa yade ni nyina no mo hu se we fully fit ana se na pomudin no ekosoro yi pa ansa na wonom ama kwan se yemfa no enkofie enu ti na ejamusa eda so wo eye ayaresa bia ase no na busua ni age bra wonom hu se papa musa yade ne ba wodi Kobia mene ne wo faase ba ko etwetwe nkomo sa na eye ni niaba onom nyina e wa hasi aso omo kan ne se nyankopon na omo eda na se eye ala na omo da na se san se etu no boye no o se do mu ti ni fie kwa no omo nim se ebia omo papa na so mu niaba ma no wa firim nanso enya de se omo baaye no na etisa ne mum enya de o firim no na yi omo de ne mum ni nyina no eye nipa eye ha omo de nanso se omo papa no eda so tia tia ne de omo de afita e ma ti dia ko nyankopon na ko na tam ye se ni nya ba na se na faase ba ko ka be tcho ko se ka se sie no ye se atlet for no after ni se wongura eye word ho no na o me ye bibi ho no matabre kates twa no a omo hwe no den se de be ya na pomuden no ebesan anya ahode biem ti no ye beta bia no ye betimi a che go fidie so no nyame ya adom a ye no etia ka fi bo no yama achifo atinina mo kanewu ma ye na wase na ye mfa wonsi ha ene wonso wa mane ba wa boye e de free benhia ma yaresabia atiefo wei eye akosie champon kanewu enti woni a ye bo wontuo no eye enipa num ena ye bo wontuo ewo eye nanu fiada asenkasi esiye ewo kumase alaba no enipa num ene ye bo wontuo na ba ko ya moaman mrante hene ye bo ni tuo no etuo no ye bo ne miensa 3 emu ba kokora anko nipadua ni mu enti ono no ni tuo no enwura nipadua ni mu entumi ampanitreti ewura mu anenwura enti akromfo ni dwane ekoi amoaman mrante hene wote ase de wotoso mienu etuo kan no ono de ye de gu ni bum how enti sane ye no obutu ha sa nipa no ene wo kire se woton jene dabinu ene de keka ho a ono no on de ho agye gura wantumi anka ye tabire no dini kodura ban yaresabia na a doctor fo hweye no na wo no se wawu mienu no miensa aka no kane wu a kire ye ne se a doctor fo kire se ye yi mienu ya discharge 2 emwo no mu kofie ema sesei akaba akọ wono no ye papa emfinhie de wotwe wanyini kwa nanim na etuo ne kan ne nan entinu of the emergency ya ye dododo ne nkakrakra enedai ena ye de no aba woda abusua aba abegina ne nkyɛn na saasemi ho no nanu fiada Ghana Police Service release ewo ho 30th October 2020 papa na ye bo ni tuo na ono de owu ye no fa sanfo nyine no fa to YouTube ne so ye bo ni tuo na owu ye no ono ni mfo nyini uko YouTube ne so ana uko Facebook ne so a ono ne de ne da ho no ano ohye enti me bo kokko police ne de press release aba abonten na mewesa kakra
And so lucky, me bano. Me di salad and kakra. Tiabemo metumi akabro for no kakra. Release any this way or say arrest of 3 suspects in the armed robbery incident at Alakbar. And no ye head them and a makano. Brofuni bi wo ho a ebia a literature tab no nti ne boye den a producers ne beboa me e wo ne kan mu. On Friday 30th October 2020 at about 12:10 hours, a gang of about 7 men wielding guns and machetes riding on 3 motorbikes stormed the main Alakbar street and robbed some traders of unspecified amount of money amidst firing. A grandpa for Fabric tree, mommy. Oh, I there a post for a patch. First point, no. Yeah. The post for a patch, and say, a year, I done if yada. A brana abo dumye no a pemo el conano. I know moon say, a brante quabi, our woman do and soon. E kura aye moto keyibi emiensa a omo de tuo ne sekan e bia him e wo Alakbar na amofa kwamboni bi so eje nkofo bi sika firi omo asesika no omo enima no. Okay. Number 2, 4 of the victims sustained injuries with 1 person pronounced dead at the Menchia Government Hospital. The disease has been identified as Nuhu Fuseni, age 54. An onion seller at Alakbar, and the other 4 are responding to treatment at the same hospital. Now the almost akanya say aye nipa ebrab sa amnante kwa no ede sika na atu edi ahim na wo mo robo nkofo no wo mutumi bo nipa bituo nipa nan de wo mo bo mutuo no wo mo no o ma film na mum opani ba ko a ye fe no Nuhu Fuseni ono de ebrab tuo de kan no a ye de no kodu ayasabia no doctor for echire mu se ono de waye onyame de sa pani so na oyi obi a na jeni hu juma na no di no Alakbar sa papa ni mfonyini no enam se mo mfanto so no oko Facebook ne so ni YouTube ne so a eda ho. After number 3, police responded to the robbery and arrested 3 of the armed robbery suspects, namely Hamza Nuhu, 22 years, Salifu Idrusu, 18, and Ali Razak, also 18. Suspect Nuhu was shot in the right thigh. Nipa answer what thigh? Nipa thigh then is wrong. Right thigh by the police during the pursuit, and currently on admission at the Confanoche Teaching Hospital under police guard, whilst the other 2 suspects are in detention to assist in the police investigation. Akwa the person for SHM ya tiase biem say ebere wo munya sa entie no omo ho ye hapa e mo ne sa nipa egidi ye say wo mo ne bebo sa abra de kusie ni ama nyame ye omo adom omo timi chi mu emiensa na ba ko e de Hamza ano so de Ali na Razak Salifu omo na Ali Razak. Yes. Na de ko ba nyina say ba ko de omo bonutuo Nuhu no omo de tuo ne bonisem ejije say ta na no sa abra ntien de Wama jina to Confanoche ayara sabia a police for that so janso a womo eboa mienu na aka no enti ye je ne nkwa okay mienu na kan de omo wo abakukumu a omo boa police for na omo ye hwemu afa sa enipa nso no nti a eni ma boni a womo ekoye no akra. Okay, last why police have since launched manhunt for the arrest of the remaining armed robbers, and appealing to members of the general public, especially eyewitnesses, who have any information that can lead to the arrest of the suspects by calling the police emergency numbers on 1 191 2 1855
555 ɛna 3 ɛyɛ 0299 207770 faro nso brɛ twi ma akwa positive de omudi wie nyina ne se saa enipa omochi wom no omo maka no womo ente nai kra omo asa bomofo no womo edi womo ente womo ategumu a womo ehwe omo dendende ne mum de omo sre eye timamufo nyina ne se wa wo saa adansidie ana se tema enema ne siye no na wogina ho bia woni hu bibia no meyi aposifa so tire ana se wo saa nkofo ye ye hwe omu womo ho atesem bia na wate omo asem bi na nim bia omo wa aposifo number de bia da bonte no bomode se obefre 191 no na 18555 no ana 0299 de so no akra 207770 na aposifo ye nyina ye moa na ye kisa akonfo yi sign Godwin Ahianyo, Assistant Superintendent of Police, Public Affairs Officer, Stroke War, and ASH, Ash. Ashanti. Ati de ne sasha krata yase. Eye approach force do my was antimantem ade oni timamfo di nkuta ho. Eye ASP Ahianyo ono na ne sasha krata. Okay, release ya ye kan ye eno na eda YouTube any Facebook ni so sesia no. Enti mo hwe ye wo Facebook any YouTube no. Da no action say course wo ho no. Adehye to refresh your mind no. Ye the videos ni bi ebegu enti mo amuni ho no. Apostle edi kogu ho. Enti monhwe na onane nane no na munhunu da no efiada no de esi ye pa but say moma yenko alaba na yenko nkɔhwɛ sɛ sabre ya ye ka sɛ na anu fiada no eye dwadida amanfo badwomba be dia edwa amanfo ba beton yoma memene da kwasi ada de ya na no nhye da nyɛ hyesa ene ye dwoada sɛn na alaba tie ehu da so da amanfo so anase sesei de amanfo edi wondwuma normal police for presence emprempre wo alaba ne mpotemo etesei na nadwo adoma chade ewo ahoma ne so adoma chade ma ha akakobia ma hai yejo papa very good umpom te sai na me na dom na unso yankopon ya daroma yenso ye hoye ene yate wahweso ya wonam alaba ene ne mpotemo okoye ehote sei akakobia meda wase na machia etiefo enyina ena no fiada a eche mu 30th October akra alaba ante asem de kra na ene 4 days pepepe ara husem kasia esi ewo alaba enti ene ya ba nan aba bepie mu wa ha se aso Friday oye ne kasia ekoso wa ha no sai kra na ma edwedie ekoso nipa etade omo moto ade wa ha mpo no sai ene edwedie na sibi koso amomo na kwame starting free ha me starting ebesi Dr. Mensa no me na mu straight ana me hye baby a etututu no ekoso ankasa no me hwe edwadie nipa enemu ansana oye ne no eba de koso so hwe normal alaba akra unya baby kra emfa kadia nam ha ka nam ha ibi edwadi fankasa abade mu wa ha anka omoto ade no enajo enye sakra enetie na me bopini stores bebree no motwetwe nkomo se monko na moto stores mu ha na san enedwadi kra eko akra areho ehu abo bia sa na omoka kire me enkofo embeta de ohwe alaba main road di makra nipa ka krebi kra na enam aside motors bicycles ne enkofo cars omode buy omo stores ma omapakia alaba normal alaba nanka emu achia ufa baby kra wunya kwan naka enye sa na enejo etie ministers bebre edidi nkomo omo stores ne ye omo dia ne mo chiem se obi okwa o se akra obaye no nya dia wato ade ba akokra nempo ote no kra no nyame ana wo bo ne mpaye omo kan omo tax ba kan sane be ya ara huseman anu fiada esien ansane esien na kramencha wo kra no store ba ko omo sa ewo mu konfoni boru mbefa o music atwude die kache ede koezo abranti amu no wa hanka sankasa sa wo ye na esi ye no menya no wa ha me ne no eba betwentwen komo OTEC 102.9 FM baba echia na ewie ge ba ya bo na no sia do ye ne ade shi ba ha no ba afọ kasa
you know what is that really and a medical process and before. Let me Tobo Adomacha die phone no what dey aton loudspeaker yi free ho say radio bi so ben wa ma wono mo nyom ne kakra say be ya ye bete owura ne kasa no a wo ka ne yi aha afa mi wura kasa ma me kirekirem aha esengi kan enti ana mi physical touch me dey command enti me command ba no ana mi hu from one business na mi pise o me KM phone me pise o mo abi enti mi pie ba na ano AK 47 scan ano bomb it antame ano some tough ano side bomb 2 blocks going on the antame the team is ano for nation the probably our man and the born ano we ano o bo binta ano inside peche enti ono ma ana me feel say me have fast this for I share me brand the bigran kana me ta buy na start me enti me office na itu ne diname brand say onpa scanning now from home na put on the money and you say mobile scan enti on what you want to omonya bo be mo enti or can spend your mind ana contribution to the other no please ana mo phone ana we phone ana so this mo it is mo both about that inti ana journals many bullet answer inti ana do about it one bullet akwan home inti o say me come send the way evidence behind you enti o di bullet na o di shimano o sa ko plate to na na be dinaro so o si CCTV come on see o phone je dey when the man password no ne it told dinaro so now customer best of all motiti ho bia suro bia ti wo fo ano say o man password no on bie CCTV camera no on delete abia home ana igba catch say so open call na and they do waste your time mami nyen tente mo ana uyi bibia ana odi take na kata ina de man ana o se ento enti je omo boy to that this year before by the investigation bullet really omo bullet ana papa na mo I did an Obama and a me command, 80 cities, take Ghana city, and the man. Into many swan born about Kona and a win. Yeah, easy. I tell you, may I make Kaya near so Anna, the idea of the affection of the business here. Say, Madam now, she say, or I bet you know, like any problem. But first, now, English now, the offense square, it's not going to meet the more. If you say, in service, like you are working, like you know, a course of time, over I am not, like they say, it's in the world. Tobo, is Canodo said no more Jacoy. Yeah, 140,000 Ghana cities. 140,000 Ghana cities. Ghana cities. And not just what the cost Canada anymore, about 1.4 billion.
if you see almost to bag a bono, and almost your first can boom. And so this can you boom now back night to encore. I don't know if this is normal. To be there, only the kind of membrane is funny day, money here. What you say, the king of Mama, like Momo Hono, Moses Seska, Eka home, Moses Seska. I am mobile money. Apart from mobile money, no more sense Seska na. So say because of the see last Friday no one kasakura we ye adwuma wo ho de de ba be ye we amate a wote ho say usuro ehu abo they say usuro if you say customers no kwa omo usuro say me ba this omo oh asemba badabi oh she is no more yeah adwa aduma charia good nama woko nante hoka krafri alaba eba Dr. Mensah ni areas abu railways ne so any ade no wo share police for who police presence e won potamo ho ana akwa free time ni see Dr. Mensah nan to buy na pese ni woman ni to ade no de ni ho police for me ni e pan so na me ba ko do ni ho de ni wo bi e me ba me ba dey just papa ni so say aso omo mi here me ntomo da so ejuma ho asemba badabi and the sani enkana alaba tumi boche so no they say emu aye hwe aka so wuti alaba say ya mi na ho ya obeti deda na bi omo me to function and omo ye wi dey say 100 cities that dey no and so on the asemba badabi. Okay. Yeah, for video kakra na yenhu the streets of Alakbar na faba na yemfama etifo so ehunu de ekoso. Money adwuma. Why? Mo. Etifo gone by. Yeah. Na na adwa aduma chede. Alakbar enkomo. Say adwadifo no kire se efidie si na anu fiada nti ehwa ayi hwe. Baby a krachi ya ne kasa ayi. Enka hoye busy place, mobile money and sisterska. Omunkwa hono, omukambo ma 1.4 billion enka nisika no. Eni enkofu no mu jiska pa o. Ha. Eni asa omo nya omo ho atete no. Ska wo omo ho pa. Ska wo omo ho. Okay. Enti eno no. Okọ your YouTube ne so a. That very day no ano. Saa krono semwe esi ya no saa kromfo a onum ne kodi dwuma no se ne no omudi moto ni display no fa no to so ema YouTube ni Facebook fo no omo nso hwe bi enkofo ni di moto ni display se ne omudi yi keche eno ne ye ni degree styles ya ye de base kre ni moto yi no degree a omudi yi ewo Alakbar ho no na nya yi ohwe je se kwa ne de emu ada ho ma om je se de president bi na eba no na ne convoy ye bie kwa mu ma wo mo no ekwa ni mu da ho enu mu nam hwehwehwe moto baako nipa miensa ne te so bag na ebo wo mo no utimi sa aye twon sika boma sa shop we ya wo mo ko ye oso wo mo je phones nyina afei mobile money code nyina wo mo je transfer sika usade ye o afei CCTV camera wo mo se koso na bo password na ye nko delete video wa e capture ye ni nyina mfiri ho master send ya na ya ndie mo ya de kra ebechimo enti ewo police for nsam ya mo police for nso abaso da no Friday no ene adwumaso a eyiwu adwuma o se tuonie na tuonie na we to na we yato no atiafo ehu o etuo ho se tuo kanwa e kan hyew mekai tama na me wo se hwe oso wo free Liberty FM a next abrosan eye internal revenue for wo office abrosan tenten na yi kase bi ikoso ohene ba ko tena paka mo na wo bi ni chini ya ne ho no wato ene bufa ba bi internal revenue for gina lady ba ko etuo gu no
na awura no egu ne kura no na dwen ma so enti wanhu ne nyonko colleague na gina ne nche no ka say emoja enwunu no say meti bibi shiw prekope but manhu ne say bia eye bibi say na yutuo no mo roche girl no enti setuo no say ye de kanwa eye shiw prekope setuo abobawura wa shiw papa na owu ye no owu ahomtiwo hwe akapa a wom di moto ni yi akwa na wo twudi o mote so miensa ne di akwa no wo hwa wo ye crazy pa o sani wodi moto no yes a capella bi e dane ne ho ho no mo YouTube ni Facebook ho no na mo hwe no nana kwadwo fodwo chirapatrefa bi owo asubi no nana krobia the police should start their soup because we are in election year and getting to Christmas. Every motorcycle should be checked by the police. And therefore, baby, sasem we see, you know. Mama, me mamon yo me be. Mama, me mamon yo me be. Run down. I'm giving you run down. O free, I am one ha. When she traffic light here, wahay. Na wu sania. Ni benkum so. Ena tenka funigo. Muntie. Usane na wokwa wanimu a filling station nkyɛn Dr. Mensa May ekwa ho adwadifo tomatoes enkruma mako bibi a wo pato bia no wunya ɛna saa bia no ahoho nso ɛba ho akronfo wo saa bia ne papa sɛ wonam saa bia no na wanhweye ɛhɔ na nyansafo ni nyina aguo obetumi de nadwen ɛhɔ na yetumi penti abo eye ni gold yetumi twitwa hwehwesisi so e de ton diamond e de ma monfo otumi hu se obi wi obi wo de ma eye adwadifo wo Dr. Mensen ma wono mo nka nokre wo be hu no se nana korobia e na atwa ampofo bag hu ayi ni bato ne hwan koka se okoka na wo sa ba akro ya wo kaaye se nipa wei ye yi ne hu sika Usa ni pakro de wuntimi nkotonwa de Dr. Mensa obi oda adwadifo na nkasa de omo mfa nka won na mom amanfo enam ho no wo ya ye bewia osisi a bado ye dwadini na koponte se owura krache na to botom ebi ase ye kye ne wo ho na ye buniku na wo sa ni pakro na wo ka ye no omo nso gang ni be make sure say on be ba be finish. It is going on e wo ho sa Dr. Mensa ho empatamu ya no se wusane ekwa nase kakra yesi police station wo ho up till now police station no edasusi wo. The last time I checked no be antim ya oyemu adwuma na no ya the whole story bebe chiri enti sa biaye no eye biaye amanfo ho kire wono mo pa na wase twawuram ade asi alaba mu ho no onam ho no anye careful a senya de odi tuokura gina so a atutubotomfo won betwum sesi a eye sa alaba ho ya na duru anadwo a ye wo night market ya eye donkeyfo and eye sa night market no omo ko wiewia ne omo free other areas no omo di abeduru ho emfa ho sa night market ni mu no mobile phone obeton phone plastic chair na no ne ente ha ya papa bi wono ne plastic chair ya wo koko wi aye no de ko night market ye boro akwande ne ba ha papa panyino oboko cocaine enti sabia ye ho no se ye betumi atukro no baase a Tinker Island esese egu but one hwan obere egu Tinker ya titi kromu ha ade weyi koso mpanini wo krom sankofo weyi sabe obi a waye addicted wo wuranu boninu mu ya wo twene ho antwi o saniteki ne ba ekwanya wo be faso so obenya drugs ni bia bo bia no obefaso enti se baso wonko wiade a obekwa akowia odi e fasa street we mu famansia hembobo no ha traffic light no na yete se de wu sane na mashta mu kakre ko Dr. Mensa we ubehuni oma. You see what I'm talking about? The cocaine enu bonenom
aye nipa but one mo nyina so na mu wo ya obetwa bag obetwa abato obetu botom obewiawo but on the hwan koka da bia me sori bompa yesra ma wurade nyankropon sa me per regional police commander obetumi aba Ashanti region so obetumi agutenka enka wosa police ni no me radio career ba bia me yadwuma bia me tra radio so amefo me nsem ama wo Kofi Boache ba Ashanti region ono kura na nani eden no tenka wantumi angu no enti why na ye police commander Ghana ha ana IGP ban obetumi aka so obegu tenka me bom nsem ama why edientia muntie sankofo na egu ho no obetumi akofa wonom enye police station na so diko because odi won mo police station eya wo mo ka se yekoye soup yi soup no omo be ye o but omo a wo mo die wo mu no otumi ba no okura kakra obetua ne ayi nama no omo a wo mo die nimu a wonya bi mfa ntua no sabe tekini ba otumi ja won na egu won ho tekini ba otumi jonso tekini ba otumi fefe enti wo sa nipa ne hwa wo de asembe ba ne apam wo si abonten ko we need to get a rehab center says ye be sankofo we yakwa Otak FM ha asembe ba de bi single-handedly ya tumia reform nipa not less than 5 sabre ya ye ka se krache ba ko ya dem betre afidie so ya fra ne ken okwa aburuchire ni fie wo bi pao ni fie wo bi woni ministers ene kokoko university but because of enubone no muntino na krache na be Katinga Island ha enu onya kokoduro e ba ye nchen first day a okasa ye okwa back to the Tinka Island hwe mo hwe no nya asem ketwa oka secret ye what Tinka Island mu or ye very graduate guy learned person o man ho kwan ye ne ko rehab center se ye ya ka say na busuafo be fa de ko aburuchire enti sankofo yi bibia ni hwa ye betumi aye say ye per rehab center na ya fa sankofo yi de wono mo akọ ye yi wono mo afiri sa tebia di mu sabe ya sa island no senipa no ye betumi agu no ba wo de hwan koka who are you to say Tinka Island ye betumi abreak who are you because there is a heavy hand and sabi there is a hand and sabi and it's a mo ye police near what detectives and the CIDs number your investigations are and ya woman na ye kwenye soup ni achiche wo no mo chi wo mo kwa ye beje je sokola fi ye beje bi wo mo be take beche wo ye beje awodom but ensano mon pensano mon pe ensano the heavy hands ya e kata Tinka Island so no se mo anyia mugu enyi sankrofo we nu nyina omo keka ho omo tumi ko spy emma information to arm robbers because of cocaine yeah ya tutu security ase nyankopon hu ya mobo grandpa for oh yeah we there for the update say market e form bra e wa Alakbar mama 2 minutes be pay okay akra 2 dia ma me monitor na ye hwa de bi wa ha wo hwe ejisa sa nkwada we ana nipa we ye daache wo mo edinam e bossa abra we a mfie du nwotwe mfie me anam mama koma abubuo mfie du nwotwe enti mfie du nwotwe we na se judge mpo se ampase ye kogitum se wo mo na judge ekobu na ten na judge man even 30 years ko ba no say 40 years 48 years okoba na even mfie na akodem mfie du asanyina no ento nipa na okun no a wonya 76 years no upon 30 years emphasis ye dey man no over na 48 years on to nipa no a okun no na ko be se ekobale se ya na oman na ye koye anase ye bai oman ye youth nyina dani am robbers no oman ye koye because still an o me ko still their youth sure o jeli no ko ba still our youth onya 18 years ye ma 20 years abedi obaba na o say 38 years still ahode ne wo ho ana Ghana am so ye mom ye say ye man 50 years ye man 60 years obekwaba oh eti me aha na ye me fierce as a man no as a citizen no me how me suro
enyina ye tibia bi mu a ages are turning to that robbery you know and na misro am on mine no man in the future yes because on my bia no a wo you to know adanis akronfo ironfo wo future no the future because one more di anim a won nim di anko ye besom nya ye kuma fiwiase na sankofo ya be take over sankofo ye ku MPs enkofo ye ku events DCs enkofo ye ku ahemfo enkofo ye ku yufu yawo. So this is why I come to take over. I say when we never take Ghana over there, na Ghana that akra wa he akra don't fancy okay na e brain ti say dey kan no ye ni so na ana areho 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 pa say wunim ade a se ba ma bi a dwene a de o dwene pe eyeska yes fine ben no be fa so se wa ankwa ankowura ebia wamfa ne ho ankɔhye sunsum bi ase a ɔde ne ho kɔbɔkua ɔnum bewia yes they say we say it affect the economy because buy and sell en koso and then they see that and they businesses come from no or maybe no say Crawford start taking over on man economy perform on man economy perform because koko wura onko dwom bayire wura onko dwom those say ka so economy decline na na ya Akra bi Asante efremi nyame nti na awia yi mame manwa ha na kosi se ontokwa awukui onsemo awukui amanyofo beyi wono mo ho afri police administration mo no Ghana enioma bi se ya na ebehunu yes it is true because police service Ghana ha entumi kan kire se wono ye independent da na me president Krobia maba my party apostle as the information minister my party Jataba as the chief of staff nene my party Ebia Krampafo as the inspector general of police na se makwala akwa ye bone a ubetumi akwa kye no hwe ka te hwa wo police corona president Krobia frɛ IGP call your men at this region catch them say nsamfo nu odie no. That is why political vigilantism it won't mean channel. Yes, it is because you politicize police administration. Oh, the amopa mama musa sa same way. MPs a precom rashewe dwom no. Obi to me the nsasi ne boka se me be member of parliament no. Eni padodo was saying am the wo police administration. Se me boa monka. Party for do saying am the wo mawura. Enti say ni pano oba abonte a fine bid no oba beye. Or your political policeman. Enti na Ghana ha your police for a political police for. So what you say? The ekoso no. Yankopon hu yemobo. Yawo Rukaya Barima ose owo R&R Akubam house ho. Ose Akra you on point. Yet you on point and some now can anyone know. But then some people have money akodro Ghana ha won't mean ka. Tia kasa de be freedom fighters die young. O kan okra no near plan say wo say nipa we be bo tiaku. Ye be han nipa be stage te say your robbery oboa ya han no near be kum. Ebi na si we su ade no. Papa no we say am robbers ha beto ahye nipa so. O de yemfa de say wo ya akronfo. Na wa frese se yemfas camera na nipa na ba o say hey mama gina hwa o say hey chale bonituo ne ntam ne yanko how bonituo ne ntam ne yanko ti say nipa no ye ne den ebi no nyame hu yam o say wow Nana Krobia some ho kwabena si odin si tio say edin kura de obotian no oya Akra Krobia I totally agree with you. That a cash amankwa there. Probably as our boys no me very smart to think of one. Now wo e hono kwa profession bia bi wo mo. Think Island. Ya one central for. Enti obi a ono ondim central dwumani mu. Na waba think mu a. O ka say all my information. Ya wo ebinom a eya lawyer for wo. Yes, we have lawyers there. Ya wo professional ya wo krom ha no. Bebre na ya addicted to drugs. And they are there. Oko sa Tinker Island ne so ahon. Etie for me say me kasa asem with you.
ɛda mɛhyɛ mekyɛ no metumi yɛ biribiaa da no mehyɛ mekyɛ kɔkɔɔ no ɛna me dress rough ɛna msii Tinker Island mu na wona mu a wotumi hu sɛ obi wɔ hɔ a ɛhɔ ne yɛwɔ ne tooyɛ onim fie ɛhɔ ne yɛ ne fie obi krom ne hɔ enti no wɔmfrɛ Tinker Island no obi krom ɛne hɔ Charlie ensam Ghana o ba Nyankopɔn hu yɛmɔbɔ saa bre yɛ a yɛka sɛ yɛkɔ 21st clinic the specialist ɔno ma specialize wɔ sciatica oyi obi a wanantu onantini sɛ osre no entini no ewom wo no to ase no entini hɔ ne twetwew da bia meka kyerɛ wo sɛ saa de no hunu bia ɛbɔ won ka yɛ sɛ wanhwɛ yie stroke bɛko atofom na no papa bi frɛ me anadwo mada santa asempɔtam hɔ na kuro bia ye me papa watwa hwe anam se adai o kodwade o ɛna ɔsɛ ne to ase ntini twini hwi enti atam da to kam nam se mod na ekwa ɔsɛ ne ekwa 25 nam se mo na momto ɛno ano no na mo hweye stroke bɛkyena to wate ase enti sɛ wote hɔ na sɛ saa nneoma wei na wo hunu a ɛmoa taka ye gugu gidie sunsuo enti na tofe akwa ene dokasa aba ha na wie tof munsom na momo bema me mo akwa ba ema odwuma Nyankopɔn nhyira wo ami na sɛre ye de ye ba se ye beso enti de nyame de agyae no na toda wani abra o ka ho asɛm no enti omo ho no saa drugs no nye nipa ne ton wa omo ɛna me kar me se ensa no sɛ saa ensa no ensa no ye betumi abɔ nsa ni mu amena ye loose no enti omo gu ho no ye obi a ono na sponsor omo Land Cruisers Land Cruisers ekroma cars akɛseɛ ye inspector David akɛseɛ Land Cruiser o de Land Cruiser na ma police ni kuro hu o twa yes o twa pruse enti ono de koke gum no de ba one hwan so be stop no abe pake no ya no ma bra mayansom bra ye me die pa ne yanko mayansom okay abusiafo me da se awie se wage bre na utie krobia na ofa adrusuwe no ayaresafo ena ya bay 21st clinic ahweye ena yefiri aye bae me ne menu aba doctors ena e bae na ono de ye mfidie no onimu mo ena se yentu ye bo ase ma kwankyere na se de be ya obetimi ahwe wo yie ye woni ma bi kura wo ho a asisi ye kan wo apomdin mu na nso no saa kyire no 21st clinic for aye hwehwemu ahu se nsem bi wo ho a ya kama ya ba be yes saa ne tie na nso toda na to wo ase hwa apomdin hye mu anye saa ne tie ene doctors wa ha woni ye bedi saa nkomo no eno da nchen a 21st clinic Nyankopɔn adom ye won krabata edu ewo oman yi mu baabi a mitumrika aka kyerɛw eye enkran no eye domi market have you do abro san no ɛhɔ ena 21st clinic ya hye ye no ɛwɔ sɛ osane na usi Asante mantem a 21st clinic ya hye ye ɛwɔ ahwa overseas Mampon road asem ena meken anase faka ekɔ ahwa pankro no medoma na ka kyerɛ do aba ne sɛ ubesi ɛwɔ 21st clinic anase ahwa overseas eno da nkyɛn a afa radio nkyɛn hɔ an ubon sɛ 21st clinic ya hye no ɛwɔ hɔ sunwan yɛwɔ agyan kroma junction koto krom ɛhɔ ɛna 21st clinic yɛwɔ eno da nkyɛn a wodi wani akyerɛ brekuma yɛwɔ hɔ wodi wani nso akyerɛ dwabo so a yɛwɔ hɔ eno da nkyɛn a headquarters enkranza obɛkɔ yɛwɔ hɔ na akyerɛ sɛ 21st clinic na yɛato apete na ne gisam ne sɛ utie bi na ebia de wani ahwɛ bie na wokɔ a ɛma ne nya wadwene sɛ ebia baabi a ya kyerɛkyerɛ onyina no okɔ a ebia honko ɛna hanko enura yɛde sabo ɛwɔ koto krom yɛde sabo ɛwɔ kumase ɛne enkran nyina no ɛnoa bi ɛna wɔ hɔ mfidi kura wɔ ha no ɛnoa bi ɛna wɔ hɔ doctors a ɛwɔ ha no ɛnoa bi ɛnso ɛna ɛwɔ hɔ number 21st clinic yɛde ɛyɛ adwuma ɛyɛ ahodoɔ mienu mesraw hyɛ no nso tie trɔto baabi unim ochena sem ebia na biribi asi enu nti na meka cho se chro number no 0540 311 311 0540 311 311 ena ye number ba ko nso 0546 6161 61 0546 6161 61 say obi bisa 21st clinic a se edi pa na 21st clinic akwadiri mu anase
yetimi adisu enkunimu a da bia me kan me se obomofo ekowuram na otimi kum abo ajata na kire se ne hu pa yade bi efa no siatica tie ne ye enye wo nompe no ho asam ne ye ka ena enye wuntini no ho asam na mom entini no achi no ye wo homa bi efa no nerves a esensen ho na eno na ma oti ade a enwunu ana ade a ehye ana ade a ede ana ade a enwunu na wa ma wani ankosa ade no ho asara na krobe ye ka no ama 21st clinic amfa yensa ankaw ama ya mfa mfidie anya wo ho adwuma bra obati ase obachi ase ahunu se oto ase ntini no anasa oto ase nerves no ahye ase a etwetwe eya wo ya na eno no efiri sisi achi ba onan mrom ho ekwa kosi onan kokom ho no mesro so hu se ahye ase atwetwe wa bomodin ase ode wani be kira 21st clinic aso ye ewo hwan obasis yenya bremfama eno da nchen a yade bia etete won makam se yade ti se stroke no pressure diabetes eno no ye yade ahodo a 21st clinic oba ya so ye a entam no ana wo ko e kire se nia edin ewa yare sanu mumpo a eye sciatica no 21st clinic adisu enkunu wo de call phone to sesi a na se ope best clinic sa sciatica no omo sa enya Ghana nko the whole Africa no ubon se die be ya bra e 21st clinic number ni biem e 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 61 61 61. Don't ask me more kwaba. Yeah, na ho to say. Nyankopon ekura ye. Sciatica ne de maka ho asem. But na church ben na wo di free 21st clinic am I. And then church e dey ba ne say. Ye wo niam bi wo hono ma e wo se wo ye e beboa ni padua no. Okay. And ye wo niam bi wo hono ma eni kwan se wo ye. But ensan se afoforo aka ma na to yesun se e bia se wo yare wo ye ni kwan se wo di we ana se wo yare ni kwan se wo ye we no. E bia nka no na nka beboa ye. Ba ensan se yatete na abontini ntino ye nyam boy ni padua. Na se ya fosa asem no de aye adwuma. Aye ti se e bia sabe obi wo ho a odi aduane bi a etimi de how bre no se oben no onhwa obeka mo aye se aduane no enye na nso na bia ni nipadua no na emoa no okay so ya fa yare bi ti se obi a owo cholesterol okay owo cholesterol nso odwen se anasa wate se ye se cholesterol e wo pay mu okay pay aye di ya pa ukojema ye mbuni pay aye di emo ni gari odwen se odi pay a ebe ma ne cholesterol na akosoro na momo onim se odi pa enu mo mbe boa no anase cholesterol wo pa no eye papa sene de woni padua no okay nti se odi pa eboa e ma ekote cholesterol boni na e woni padua ni mu no okay nti na se wo pesa o kire se ye cholesterol na eni ya betena no se wo sha ase se obedi pa eboa reduce sa cholesterol na e wo ye mu no a esai se too free ni padua no kra okay so you be a wutie na se wo cholesterol sha ase se obedi pa na emom obedi ni kese de dodo pa de beka wadwane a wudi na da na abre nyina no men ka se bi a cholesterol e wo pa mu no ntino undi pa na emom cholesterol e wo pa ni mu no e boa kote cholesterol boni na e wo ni padua no okay ananse obi wo ho no ma or diabetes so odwen se wodi kwadu nuaba eyeda bi se kwadu ananse abrobe ananka so odi a ebe ma diabetes ni sugar level na eden akosoro na emom enu mom ye sugar e wo fruit ni ma na se adwaba ni ma koni padua ni ma emfa o how bia ambre ye okay emfa eno wudi e kwa bloodstream ni straight it eno na emfa o how bia amba okay it men ka se bia o diabetes o sugar level high ntino undi abrobe anase wudi kwadu undi anka e wo se wudi na emom eno no enkum ana emboa ma sugar level no so nkosoro okay okay abjafo doctors ena eto no boase na wa kire minim se ya bit o maka nsem kura me ato ye tirim se ya se usisi mu na de ben amama wo usisi mu ne sa ne ma no enne no 21st clinic for ma ya hu se ye sisi mu ankasa no nya aman ne wo aman timi ntenam ntina cha se ye woni ma bi wo ya kan de ato ye tirimu a ya je ato so nya sa na ete abusha for 21st clinic aso ye na ye fra ba and doctors eto no boase na wa check doctors ma mimi sa we so obi ba 21st clinic a
Again at 21st, apart from sciatica, no, again at 21st clinic, etimi yede boa ne nkrofo. 21st clinic, yare bebre, nema bebre. Okay. Say bia wo ho no ma, wo se wofu aye kese, wofu ahye pa, ama wontimi ndidi. Wo so a wo so tia na eti. Okay. Wo so to me kana about 21st clinic. Me sure san say 21st clinic ye twa scan, ya lab, ya de bibidru ene sa yare. Okay. Ya san so ofide bebre wa ya so ye. It meant na femfa wa yare no. Ent na ho mane be ye kese. Okay. E wo se wo twa me kana wo ba. E na sa wo ba mpo na sa wo to na wo dwen se wofu aye kese a. Wo betimi aba me ye twa scan no. Ama ya hwa de papa ya. At the cra how one. Ah, ibe na nsuo na abegina wo kidney na sa wo liver ho. Okay. Nti sa wo ba 21st clinic e be ya mo. Okay. Sense e bia wa call clinic bia na hospital bi. E no matro lab ama wo se koye. Ana sa scan bia wo betimi aba 21st clinic ama ya mo. Okay. Ya wo ahwa overseas. Na crab ya menim say ya bra no aso aye sorry. Na me di we twam. On say 21st clinic de ye ba e ma Asante man. On say da bia me ba me ka. Nyame ma ye nkwan a bosumi a ye wo mu ya no. 21st clinic e de project sonku bi ba. Ye wo orphans wo ho e na ye wo widows wo mu a said wo mu kunma wu agya wo mu a obi okra wo yare woni sika wo de be kwa yare sabia. 21st clinic ye nhihye say November bosumi a ye wo mu no. Meba na me di e bia date no aba betudwa. Na yato ye boase say across the country no ye nkro bata du ni nyina no ye pese yato ye boase ye free screening e ma safoi na apart from say ye free screening ama wo no ada no ye ne won bedidi ye ne won beji ye ni ye wo binim so wo ho a ye be hwe wo bi kura hwa ye be hwe nye da no nko a ye be hwe wo mo atoa so because e bia ukuna wu agyawo ana say e bia o papa na o ma me wu agyawa ni nyina ye project at 21st clinic e de bre ye tie 40 crop ya meda wase na yakoso akai obi a o tie en say ye number no ehia me ontro ne sisi ana say ofna ni nkire ehia overseas ye ye adwuma efri adwada ekosi memenda kosiada na ye nya adwuma 0540 311 311 311 0540 311 311 and a number last one is 0546 61 okay good crab ya meda wase yango bonchira Tofia kwa Tofia kwa ne doctors any free 21st clinic e babe somoye sabre wate laboratory services are one mu provide machines or eboa ma won mu de treatment ene ebibiduru a onu mu didi won dwuma de akai wa na money a obetuo no akoho sciatica what ne de obekọ kumasi ahwa mamponten kwa so asem ne yeka yo won mu ni total filling station ne de animhwe oben Alpha Radio ana afre won 0540 311 na ene wonom emonkomo are hye ntweme me basisia Sama yi obey ma pom din beko yi a na 21st clinic wo 21st clinic de esuna fidie a ye de yenhwehwemu ena esuna fidie a ye de sayade ye wo emfidie ni nrupa ye de sayade o haw bia ni atri akoma yade esikire yade ahohwehye wo sisi wo to asentini atwetwen wo ye funu awone enam nsensem 21st clinic ye twa scan ye yemojamu hwehwemu afeti esumasem se wanti wini pedua na se a wonte ayare sase esuno se wa ahoden ena esuno se wa apomden yare bia woni efire enti anumadu abra wonim yare no kofa bai ene da ho no 21st clinic wo branches bebre wo kumase wo ba 21st clinic wo ahwa omone ahwa total filling station ne di animhwe a eben Alpha Radio Accra ye wo domi market heavy do dynamo a ye nkrobata bi nso wo BA any seshi freyen wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com 21st clinic ana ye wo krom never be my betting so mame. The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment. Be the true ya. When I'm baby and I ya a bedroom from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Assembly Ekin. Equia for wako fuma banu wabre. A fra for wako epo abano wabre. A dready for wako juma banu wabre. A dropper for what ye gears ya drive wa na wabre. A fitter for mason for Ubia Sabro Hano. Make a wine. Would you review now with the wood ointment to cheer? Ube huda
obeda mewura mebe nko me sisi ni me kotodwe nyina usisi mpo de enyo na abeka me de bi ko twi ho nyina na dwo wontam Dawood ointment. Our pharmacies herb and chemical shops. Titru Kings Walk Herba Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fetchina Beko. Hey. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow. Any offense back. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric somewhere who by no, and Nasa wonum Imbusaba Mesa, a peja immune system nabribia. Ya Yariantimu. Sasa dear, a month for the one, the Imbusaba Mesa, do the one dance yes, and Yarwa will run Nipa and Yina etimi banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a home car. Now Yamwa suing Yano, a boy who buy every home. And now Mumpa, one Yarwana Dada, no monum doctor and Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Momo who are deep pinti. Ya Omuntim Pose, Yaria Esiomo, Imbusaba Mesa, a walk Kanshi, and you may move Bia Yato in row, at 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jadi and Kratui, what Jatu say, hey, Braben. Women can never be a mupao. And also say, Madame for quite sure, no Kunuyani, I did rob out to the Bememin. And no, Monsieur, Madame Fu, Juma was in the Kurabania, you cry. And Miss Hassan, when you draw here, was a shame. Doctor, be where just so one nation. Dr. Latte, Lamarck Prostate Center. Naya Sabiano, no. Dr. Latino, wo prostate in no fucking. Said, yeah, what did I mamma for a communion? Or be a yinaye, and no, the sub prostate yadiano, one prostate yadian, different enlargement. A beer. Sabaman Timon so. And now what you saw 10 times, so you saw the Bemma, what you do a clan in terms of cra. Wait, Sabema, we ha, and Nadia the robber to Bemma would die. Somebody been to your prostate yadia, a moon, and that the professor Bemma be on your prostate yadia, what they back off from. Now, so said Dr. Latte, the net recount South prostate yadia, was hanging what the Boduma come or you so, or by fire service. One year by hospital in the deep anymore. Why you might read what I could be numbers in here 0208 3062 36 and now 0555 799981. Atake ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu a mochim ho a enye meka for nask heba clinic e de amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a ye de abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic e yare bi etese awo ho nsem e stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre pem bema utadwesa prostate ho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina sa odi wani chirem on nask heba clinic yo ahinema kokobin ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how edekwadada nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enameso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1. Papa Sahara Miss Sanini G capsules. And now we are doing in our bed, Johnny. Oh, come on, dear. Ninkasa, come on, I'm a boy. Come on, no credit. Let me have a cocoa fish too, Abama. So, we will know the swatch, and I'm there. And now, why to you? No, I'm saying, no, I said, my mamma, no, talk to be anno. Something about could be an but here. Don't you spend enough in a good craft? So, you're watching you, and I've been so you tell me. And I think so. Okay, we are not the Munia. I don't want to sing that. The Bible is so hey, I don't say, don't watch about another. I'm going to do Zahara Miss Sanini G capsules. And now we are doing in our bed, Johnny. Zahara and Rupay, a busu or my muheba pharmacy, Nekameka shop beer, Freyain was 0246 348334.
Druswabia. Election warehouse. Emrena Sansubium. Abaiba, Abaiko, Infinabia, Yatua Bayo Mampeni, Mrasabidafo. Afe way so wine na wine na eba. Emre any dati and a veteran. Enunti or Tech FM, your election warehouse at the report, Bedford TV. Atoyenin no BM Abre. On the 7th December, Bronya Bosumene da etoswo nson. Anopa no nson pepepe na amanyo semu animdefo atnase. Esia brakutre ade abatuo numu abakosem mpaninsem ene hunzunso aso nyina abrem. Sepania crofito formua yemfa nkamem. Enti fafidie to Tech 102.9 na tiebi. O Tech lesson warehouse ya de mamo fenchem. Good. Sa pepepe ena ebekono. But you better Dawood Scientific Herbal Hospital for so say. Awie one mo boyem pa. Ena mwansa so ena Dawood 360 capsules abedwaso. Adofo eduro no eye nhoma ahodo nso ena papa na keka bom. Na wode aye 360 capsules se enye entinimu adwuma. Se wo yi obi a wo yi oba bema sabrei waye mmere ewo mpam. Emema kura de na emobo waho oba sebe wonso de emobo kire se ukuru tumi bu enso wontumi nhia no ebi asisi yade bi na akofa sa haw ne de aba o monyam ho aduru monkoto Dawood 360 capsules na monom no eya monto Dawood ointment nso mfanka ho na no de ya detwi ye kan se fatwi na ebeko ba biara oya wo nipaduam Wajuma dia wo yo bekwa aba na waye mmere wabre na woje wo ho anye no Dawood ointment na fatwi na ebeko enti Dawood ointment ni Dawood 360 capsules no enantibom se wunya bia wonom ointment wonom 360 capsules no na the ointment ni nso twi wate ase ba bia ye ton ro bia wo kwa bonim yerudin na tobom na beboa wo ena wo yi obi a etridi yade edi wunya wonso konna kope Dawood Herbal Mixture. Se hwini na duro no, aduro ni yo. Aduro we na se malaria mo aye boho. Wa ye mremremre, umoja awe, wona mo anasa wo ya akote ahwe ona nyina agika bom. Kope Dawood Herbal Mixture. Se hwi aduro no. Eye pa. Oba uteka finfia ha. Dawood ndroi, o de hwehwe asem beba de before na abenya bi. Oto a emfa nya akwadro no nom. Fra doctor no ewo 0244 886437 0244 886437 unya sa papa no a obeboa pa afei Naskaba clinic ye ultra modern herbal clinic ahenema kokoben ene yebutuo na yedi adwuma ye ni wholesale ene di animhwe na wo yi obi a opa wo wachinia nantia nenso a wo ne mma Sroku yade na aka wato hoi wanya nompemu problem wode anante ayen ye de amanfo Afrigana ko India China amon mo akọ specialize wo saade no fabra Naskaba clinic ne mo a wate se wanya problem wo kidney or liver fibroid de how ana hernia waye mrempam ana wutumi ni obada hunsuo ntumi nyem no diabetes ana high blood pressure bra ne yebeboa 0244 120 269 your number 0244 120 269 Friday na yano kasa time Herbal Mixture enonso eye tridi yade malaria nedru adehye eduro no eyo mesrew etridi unim se tumi ma enipa enum to unim sa okay na unim se etridi yade tumi mu akoma ebo peri because a tridi mu awane ba moja ni mu a ehwe moja enti e ma wo ye anemic e literature brofo anemic ne kire se moja awe what you say kope time Herbal Mixture nanonom wanu mu atuo honam e ye omremremre basabasa wuntumi nsore nante no wani so kire woni nyina no ebekọ eduro ne ye time Herbal Mixture onyem de ya mesro manum bio wo ma akwada nufu anum bi bra KNG Herbal Center ewo Kumasi Yamurum Ebian House ebi o atonsumo na ko junction KNG waso ye wo 0244 417 669 0244 417 669 eye your number afei Agbeve Herbal Hospital ye wada ko jache faka ye kwadwoso si wo kwa Amu station
kwa mu station ne hwe ni mu pepepe eye Agbeve Herbal Hospital na hey sa oba no kwasem ne se ye di mfidie ye ni padua ni mu hwehwemu ye bema ondura wo benom o yade na se betu amwanyu ahoto Agbeve Herbal Hospital we you obi a wutidwa ga wa ye mrempam wo pa wo wunya bi prostate hu problem about so typhoid unamu ni nsansa ye furu mukro kise wo yade ne yade ben wo de anante abredodo menehie jesu jadwendwen bra Agbeve Herbal na yamwa simple Fred Dr. Agbeve 0246 59 5256 0246 59 5256 uko dwaso a baby etonu a eye abusasa wo pemu na soap eni mu na cream honam nsansa ene nkabone a aba ho ne beko Agbeve fever eno de eye chidi ade aduro Agbeve tonic uyi obi a omoja atare a nonom bi ena Agbeve balm oba bi o ya afasrasra one Dr. Agbeve nkasa wate Coffee organic tiger nut powder atadwisam no eye 100% organic ya unya bi na se wudiko ni pedua mu ebo apa o arehye uyi obi a woso opese wosote ya nioma na wo nonom no de wo nonom no eno na ma yam ta ya oya no de wo nonom no eno na ta ma wachi eya oya no kodi atadwisam na osobete unhia jem kura ko di atadwisam uyi obi a cholesterol doso di atadwisam na reduce diabetes yade ne pressure bedwane bra wadie uyi obi a unufu ni susa wawo ensuo nim kodi atadwisam na nhyehyɛ sɛdeɛ de meka asɛm bi akyerɛ motiefo amadia oba otaka femfia ha ban se ya meka ni se ya obi ankasa kase o hwehwɛ atadwisam ni biato obenya bi okɔ coffee house breman ose kwadwo street ehonso bi ho 0247 995 160 the number eno no enawia me wo owura bi ewo manim ha Michael Hubert ewo United Kingdom ose akra ya akra bi Asante Nyankopɔn hyira mo more fire odwuma pa ne modwuma de amobo UK for yemfam ni agro Mustafa Said ewo brami abusuakruwa ose nana me nso me wo ha na Said kese ose akra mesre Allah ni nhyira se nkamo ho me ba ni Mustafa Said na papa no a we prada yaresabia no Nyankopɔn Allah omwa no na on recover ntem. Okay. Ora akwaba. Ubase ni mudu na ye bi wa no nso kakraka ho wate. Umpom te say Nyankopɔn adom nana. Na wonso e. Nyankopɔn ya dom. Mani nsan wo mfie say. Pacho mo mfie do asan 35 years. Odin de say. Pacho e fama Afata Emmanuel. Afata Emmanuel. Mani nsan wo Afata wo ye de ani. Pacho me Musini. Musi krube so na afri. Burkina andi na ya waga ye story bi ho if dadem na okan Burkina na akai me ntu free Burkina mamu what na Ghana ache matna Ghana 24 years in fan say woman ya wo Ghana wow Ghana Zabila aya okokrom ti wunyini ye wakọ hopen na sami flo kura ndo busome me bai kasagu bi ni mame o free obai kura ndo busome me ba panyin wu ansa na me ko oh oba panyin wu e wo Burkina ho wow Afata ede ade pa na eye wonti a amoaba manim ha o de pe me da mase se mama makonya kasiwi okay na atifo ntie so no mu hu mobono mu mwabka it is a meteor radio station bi and the memodin ni hiasa radio station kro mate na meteor no aja so ya mo bana mo yellow to number ni me metima bo wo how bia bra na me bo na me no se bi me na me pick number bi na me ka me bisa papa no se na nipa no se de wo yellow to na obeboa no obeto beboa mama e bia mayi medjuma nkoso amame nti memra Kenya se abrem nti medio se yoyo ja medidi paka kankakra ebi kamimfa mizika mpo emfanto hoye emi nya mo 7 million 700 Ghana cedis
I nanu fede I took a poor bedru Dr. Miensan and I'm a faka or no mam da say Monsieur Kayama Bruma in famu to Messiano Quam Master Chibi and I'm a general and also ne boys nibi back on a family at the Macufio to Macufio Omudi could do Fiona. Nothing hadn't seen the wearing. Who name fa but the fana can be a wound. Thank you. To Miss Radman or Semindam and Midam and you know, as I said, or some Bungo to Jenna, or they didn't timid, I wasn't come forward. You are, I am Omokomaka, Modibo with you know, it's a Tasaba, Casebi. Anna, or the Manchan Consi, or the Manchere War Kong. Yeah. No, Kacham say, Lampington now was a min tumbler away. I'm so. Lampington was one Musao, but my Danumity, but my 2 big kakra, Eddie. No semi family, and I snap when I'm my uncle snap as my man. Now you're laughing, Tabe. Safia. Safia? Yeah, Lampington. Laughing to be the sir. Yeah. Safia. Okay. And the you know, say, Scana, the buy anyway. Before me read or the me chibu grad name, no, my become a boy now with family, or 7 money 50 cities, na me 50 cities here, at the man boy no. And he me read them when I'm you or Bizam Sikana me 5.5 million at the man, and Sana Moji Safiano, Laventano, no 7 from bagging into Bamba, or the cuckoo see me pumpum, or the cuckoo ya day, I see my pumpum see. And all day a dibi kutami. And Bonnie Busman, Casa, Muse was a memfa, Mimbo Prince and Kukurum, and Bombing Prince, and was a memfa, didn't in Chekukuno, so beam, let me the chair, was a memfancher, Sam Prince, was a memfambo bagging, no, Wabijamachi, Mammy Hamachi. When I was at a boom mansa, Medibo Minu. There was a man, no say, Mimfa Kukunis when I'm the goose, no, same beam. And then the room. Let me be first one, Mahu, be second one. That's I had 200 Newton. I will bargain, bargain no ma o day at the end of boss. Boss, no. And the time I was beginning to me, Miss Kukuno, Muso or no bargain or 5. And I started bed, 275 in the room. And to me, he's got no said, as got 10 million and I'm 500,000. Scar never bargain. Never bargain. Na 200 Newton. Just say, we know say, it's gonna Africa, never see Davy. Was Africa, never see Davy. Was okay. For Scarman, never did my Scarman, no, the 2 cucunum. No, what they are doing. Now, but could say. At here for Mr. Ramo, okay. Sabre ya ye ka say, mo ye YouTube, ene ye Facebook wano. Bra krache no ekwoye no enioma ode echre no o sanim ewofia ha ama mode boani ahwebi enti ukoye in Facebook wa na ye YouTube wa ubehu bi fachre me dey fachre camera fachre wanim kakra fachre wanim aye akrampa for ye dey what do you see akra sedie mi no na kawabako Sidium, you know, Kawabako, and a year day, and a winnow, Casebako, or no mamma, 7 minutes. Or de dear mouse, 7 minutes. We know the Casebako, said Diamo, Nicasia Bako, a mouse say a day, minute. Or what their charm is Sidia day. Sidia, yeah. I did be I had to say, I drink. Now, I know dear, I say, your pie in the book, the fita. Okay, Nedin, the American is at the side. Edding, if it edding, a scene to me, boom. Oh, edding. Okay, into a mouth. They said you could tell me patch off. Fatcher me camera, mammy. Fabra Srokakra. Okay, and Tisadia we yet here for Muno. And only a friend is Sediano. And Tisadia a done in semi or send a Cassia Barco, Necasia Barco. And what the man say and day, yeah, Casagua did him, and now me fago, fato. And what the man say, many, and a year, maybe I now we are the mamma say, soon you are meeting my dear Neri. I mean, no, said I be never call me more. I'm a shame. I didn't know. I be jammy book. I didn't go. Or said that, Mim Force,
nti me yes I don't know say me wie dia na ade bi tuntum bi on se de ne se no ne se no na ase o ma hye na aduru bi o se den na wom ade tuntum ai se moto bi sa no na hye sa ba bi e ho apai ne mu aha nti me gu me tibi o wie no o chere se nde me fa sa se de wie ne ba ko hye me botum na me fa ne ka wani nyina mfa nko mfa hye me ba girim nti me dura me to sa de wie police nso ye nso na me hwe somehow atiefo nti wo show nso de akere ye Hollister oba de na hunu enwere fita o ka se to fire day o se me to na me to incense packet ba ko nti me kofia me mfa unoma we mfa hye bag ni mu na me mfa we nkata so bag no so na me so incense no so nsinche me so 25 makuma unse incense pos no mu no hye me makuma 25 nti me so ni nyina anye den ensi me sa anwengu kunku na me so ni nyina ensi kunku no so na me fa incense no tutu na me so ejema mano na me frɛ no na me ko na me wi na me frɛ no me frɛ na o se ono ba frɛ me ti over 5 pepe na o frɛ me nti o frɛ me no na me so 5 say ahomachi ana imre 5 o'clock ti na me ka sense o kan be frɛ wa no wa frɛ you o se me ko so incense no ma so wi na me se ane o se and the command na me se me kan da sam na me command nti kire mu o se wa nya dia na me se wo na wo se wo kire me kasa me mo nyere me nka ansana ma de me o ha no wakati phone no na masa frɛ no na wakati no masa frɛ no o se me ha dwen do na nan mbo afu na mo ayedai mbo afu na me sa mbo afu sisan na wo na wo kire me ma ye no ma ni na wi na mbo kire me se de me sa ye den me sa kan o se David na nan mbo afu je se me pe odwan kunu yimri na me sa na se na odwan mi ba kura mpo ma ka je sika we ni mo bium na se me ko pe odwan chambe o se ne se ma anye na sa dia and je se me pe sika 1.5 sa ye den e ma no na sa and this is wow obi a wa give me 5 million if I say 5.5 now say me say pay 1.5 na say ko 7 million na say who passion am me nya hu asanchi ni bia na ade ni kwa wo de mama me ne ye no ade na di minya o say me pay 1.5 na ko siara no say so the price assume you kakebe no afre o say manja ade na say nyu no na ye na tumika chako de shime pa ne obibusia nko pay na me di mesima ma anya ni na wo bibia mefruka na ko kase ni sika no bibia metene kurun bibia se ni sika kwa wa e fe moto ana mesafa moto fa na 300,000 no na me di 1.2 no ko sende wo ji sika na wo se mkoto no mayere no mana wo kana se wo koto aba no kokko no moto wo soma kola se wo koto bimla na me se fine ntimi twen e bo anyi miri 5 me mfra wo the boy miri 5 pepe me mfra wo se ma me 30 minutes na wo bompae to bompae de na be ka chiro no over kana mate e bo tam pepe o se ma me feel do 5 na me say dey me say friend o se 5:30 me say friend am I e dey no yemi o se 6:30 na me say friend na se hore na madwin ba ho se papa yi o ye ma adibia enye de enye yawo kosiara no mu ati me jima yemi yana me kotolede me no pa me sole se me kotoleta unza kuranzo ya editu me se ati se bia odi ade abo aboa na adamu jana wutwa abo na mu jana yi twa o me yemi na esa na nso ade no se me kuntunu me se ya na esa ya sense na de wura no se ne da si ma ho me kwan no ade na wo mene ye se de na wo mene ye mene no anti ma me hu so nso bi na esa na nso na me nantin so abu se na etimi himmi kofa na de pese de me ko boba bi se man jina ko ma anhwa me gas tobo me enhwa de bi se de no o mene ye no bra wo de to wanum no o mene ye no se ye edinkan ye wo den se se jina me ha jina wo bo okoko hono na me se o ma minsu se de ya ade ne bitima akọ inside o se wo no abekọ anti fidu wona me ko the same thing me ka say say da gina mu sa ba me yem no so no se se ya wo ka say o tin ka say gina he gina me say obo no me bo no I say dia ase ehye ho dia buaso
adibia boss aw me home me ya na me nyame home ne se de na me nyan first na enti yes ana se bia me kuta se kan se me de be ka fom se a be yima hwe osisi yi so you wadwen se bia wo kwa afum na wo bedo a be yima hwe osisi na wote hen me meti nyina hini enti se sei wo ba ho mene sa de ni wie no utumi kwa afum dabi ne kan for enti no juno kamen am se adi ma hwe ni ya man ti be san frɛ no was an me akwasia pa semba badabi minja na asem na wa kyerɛ ma de se minja na minti minja na me ha no nto se wa jisika na wi nto no ni se bia tama mo be fa me ne motu no en adi me ko no me hunu kwan no me hunu kwan no adi na e bia asem sia metimi dia o ma aba enti tama me pififi o ma sa de fa kwan foforo ana me bisa de o ti motu ni se ana ha na o di mfa se kwan ba ko na de ntina wo mfa ma mfa o se da ba no ni se me ko no ma hye kwan na yere wako hobiem dabi da me ko hobiem onko hobiem se uja onan a wo se den na ohunu moja na eyi se te se ayi entwa tetrese I said emoja ada no na yiyiba na sa de no wo so dada dabi na fere ko peme ne mandi na asadi start me na fize me na yina na uja onan a won hunu se sede no apie anempie ahwe me ko fere se free dada na me pem na me to tempere pe na mako tupe enso me hwe ade no ma me e free fiada no ya e fiada na be pem na tupe na mako to ana ni nyina moja ya na me so mi va aduane nyere enim se via me di aduane enye ade e mra na me ka se me di mu bi se me bi se me tiam o nipa no mu kra me ka se bia abodam ada no akoto sa ha we di ama ho wura minim de ai skani bre o ka se den no nyama me ka se ono no me o hwe mabrabo me se de ya me ho beto me awe ska ho na aya me nyi ska na ehye no so anu krampo de enye dene no na duma o ya no na me se nyi ska duro enti o ko ne ho se den no nyama o nyi ska ma ho ana onye den ya o nyi ska ma ho ana no o so be ya ma me no wazan me sa no e na akofa sa ha we di abro ti wa hu se yes kani bre yes wa hu se wadi nsamfo ma di nsamfo pa therefore Afata Emmanuel Burkina Bay this year dia wa betum nie and ma men kan fan kyerɛw say high sense special sale and COVID-19 campaign ya wo no mo ye no egusu ekoso adehye mo ate high sense nka na high sense for say menka na men fa fidie yi so say wo no mu gina Ghana fo nyina na mu na yen frontline workers apomdi adwuma yefo no yada mo asio madwuma pa madwuma den ene atu ho ache ahofama amanya ede ama oman no ewo korobre we mu wase mo bre mo nkwa nyina mo de ato nsaneyem Ghana fo nyina adam wase high sense fo wo mo kire se enhyehyaya mampanyini ede aba ato koro ehu no yamomodin ase ebedi so na munim se ye ka emfidipa ewo Ghana ha high sense for de na ye pa onom na what the quality very durable reliable and energy efficient appliances ya wo betumi ato e de akwa ofie ayaresabia wo office hotel any be bia wo behia mfidie bia wo betumi akoto television high sense for de refrigerator chest freezer ubetumi enya air conditioner gas cooker electric cooker washing machine mobile phone sound system microwave oven blender iron rice cooker water dispenser kettle bibia yeto say ye appliances bia de high sense enna esefata so tutu anamo na de kwanu ntia na wi me ka kire se ko high sense showroom bia na special prices ene pa wono de aba no onsu ko pebi omo nyoma no wono mo atetu su sei hu na de a de kura wo ho ne se woto wono mo ade a wo ma 5 years manufacturer defect warranty or the warranty eto so ema se chimato bia ba ho a o de ba high sense for wono be yo de ama ena tie wono mo nyoma a wo ye no ofa ne direct edi free ba bia ye no enti de ekọ US de ekọ UK ene de ekọ Germany de eba Ghana ha ni nyina ye the same
medehye maana moto na tutu wanamo na ko high sense showroom bia be wo mu na de wo pato no konna kopeto na emom hyane nso senhyehye ya aban ne de agu akwam se wo ko showroom ho a show nose mask uduru ho ahoro wonsa na fe fa sanitizer ya onsa ho ni nyina wo mu di so saa enti won so kwa na wadi so saa pepepe na special discounter ono de aba no onso enjoy bi open any enquiries e de afa high sense for nkratwe ho ene pa won mu to ho a fresa number is sia na one high sense for enso enkasa number ne ye 0302 55 000 tienye 0302 550 00 sa number ifre na o kumase ha high sense for omoni omano ubetumi anya bi okumase city mall kumase adum kofo clinic edainim adum ehonso ubetumi anya bi ena awon kran opera square la pass nyamecha junction ho la pass kwan so ubenya bi bachona rainbow junction ehonso bi ho sprinters kwan so ena north industrial area onmo ne Melcom Plus ena eye opposite junction mall ha nungwa junction ehwa okwa omo aseye Collins Avenue onmo ben market circle no takrade ubenya bi ho ena takwa ground floor plot 19 European town ya wonomo ne SAG enso edien hwesu nyan area 1 OGNTC building nimu onmo ben Zenith Bank no ehonso ubenya bi ena mo wo oboase new nsuta one Central Mosque no edien hwe high sense or say everyday prices for everyday people omo de pa aba awiei me say kan de akyerew say Charistic Ventures enso de Zahara mixture afei Zahara G capsules omo de abedwa enro no enam yade ho adwuma na eye sabre ya America say wo bre wo tete enam yade bi abeto so no wakwa nso nya hoto bra Charistic fuakachi ko ba bi eto no bia kasa wo pe Zahara mixture kasa wo pe Zahara G capsules na ono mo a o problem ne beko oba nsuo gu enkabo ni wom be men san sensisi su be ma ho wo dwonso a wote yawo oba one be ma dawi a na yawo ya asa akatoa de bi atete atare be ma ne be ma ho enye ko pe Zahara mixture na pe Zahara G capsules ka ho ena be ma sa wa ye mra wo mra yo no da meta aka kire se fridi efre ko pe Zahara man capsules na de efre na enyi free wo na nyu ahoto tie ba bi eto no bi akwa obenya bi 0246 34 8334 eye Charistic for a number police ni na duro ni booster ba mixture enu nso odwa so aduro we onomo a ema we immune system ho eye den dodo na friend post ni na duro no na duro na eye pa kope bi nom na o system no o haw bi a ekutia no enyimfiri ho na de ho wote ya wo ni paduam pressure ne diabetes how liver ni kidney problem wanya bi ubu nsa wo bre wayɛ mrempam wakoma bɔ hyew enam yade wate bi kope police ni naduro ni bi imboost eba mixture nanom baabi eto no bi akwa abenya bi 0246 208496 eye ya number nyamensa wom heba center abrewa basnade maame no ni din ne honam se ba seniade maame na ben untumi nwa bra na abrewa beboa wa stroke yade abubu agu ho ana kanwo usisi ya oya henia enemu yade kokram ana sa yade ben fa brabrewa ho wate fa ka ye kon kawe ka se mesi se pass bodwesa anwo kwanta abrewa wo ha obehwew frabrewa 0246 45 0718 abrewa pada no oba utek fm ha ubenya bi emema no amaye mmere no o mepa abrewa pada ni bi na beboa mo ena se wo obi a STI ana UTI how when ya prostate enlargement when ya prostate cancer ana prostate infection bia edi unya obi wo ho a wo dwonso a eja kwa pa wo wu opanyini kwa befo na penso oboni din fen wotie tiem ye na kwa pe bejimi odwonso keke na wo dwonso no bra wo bre ne ya wo a wo tie nya asem ketwa obi nso aye ni no odwonso pio ta dwonso aso obedwonso wie na asa dwonso ni biakam enti amasese kura no wo no odofu hia no na asa dwonso do no asori akọ dwonso beda no atumi apawa
bebusa apostle ni jataba me body say ya na manfo yam hyehye na hunu ade ni mu enti so wanya prostate mu haw bia na waba Lamarck Prostate Center ya waje so fire service station e wo ho no ye ben ne pa enti de oduru aje so abusa sa wo ko fire service for no uduru ho a wogina kwa ni mu a ubehu sa abrosan fefefe edefo Lamarck ho ye kama o uduru ho a wo yare no obetene te prostate mu haw eno oba nso kura se ben kan bone bi wo ho no candida sis no ka ho kandi kan ne spellings ne de uzaye candidiasis tete pronunciation ma bono se candidiasis sa anya ya de pa e ma no moka enye what Ashanti aba hu nyina afri sa de no uma boys ne bredodo mon frère Dr. Lamarck e was 0208 306236 and 0555 799981 ya tama na ko school no ya ma a year reading a word ya wuntumi mo no no achichem ati ase say madam fubi na ya tre appetite ego board ne so o shedin suwedi ya apia tete ati ase ochiche mu di otumi born no enti ye sa tam no ye kire candidates gu a ko no wo be chichem no abone kan didiasis atiaze hwe enti krache se ye ya ye ka sei efri fiada ebedru enadwei otumi anem ye nupe ni nyina so ya emoja nko a me hu to fense bia eja na bia wum emoja nko na ba ana sana sorry se me nantia unse be pesa eden e do hwe ho unim se betumi yakun me gidi pa unim sa se betumi yakun pachuana and this wako hospital pacho me se ba sa me nim se stay betumi ni wansi dimpo onya de ni wansi dimpo na wanya 5 million dia akomo obi o ya zan se woni a watumi akobo besia 1.5 e dia kosende no na ba wo wapom de no onko ba besia ni bi me timi gas no me busia na yi sa me nye bida ha me nim se abetima ba me nim se we kura betima sima kuna musa enti se de no e hye obo ha ya o hye me bu se ya e na e wo ase de asi ho ne abu aso e na e wo oh problem ozi uzu akaba ya so nana ojema henewa nana mejo henewa ojeme son wa obi twadwan ai machi ame henewa we dia ka me ya atombra adia me pe won fantefo ho se mfantini ochia na no obusa se ojoden se ye jew sen de wo kan de ye jew kire na no dia jew last mfantini won tan tomra etiefo enne ye ni savior doctors ya kwesi usu efri ho na abei ye ne no monkomo na ye wia ye ne afata ebetoa ye nkomo bone so wada amakwesi somsom masom na akra se die savior food ye no ano den ebadwuma enya sam ketua good obi bedibia even oba na ose diabetes a odiwie ya wose na wewa mesuo na midi ya no ekọ wow oba na midi ya no na mentimi na midi ya no meda pa akora ti bibi what you say mese adene esaye immune system booster udia e mankwam akutia yade no e ma so won ho ye den yade bia ba bia no e bona na ahwefom wow my be na no frame telephone sa dance ya wodi wase na okwaja nice wa moja nko a tese papa die on brad ye wa komini sede wa mini bibi wa mini sede sede ankasa no amini on kafra also odi ya enu anu no ohun sansunsun aso ni bio obi ba wase maduani me di bie no na
enniema bia na me honam ya mani ade ade ne nyina sese de nyina atimi afiri ho abusuafo asam ne no ba kope de atia ne Savia food ne aduane nwaso bi a Dr. Savia ka enuane mako nsia na abomu na wose wa asichire yade wo so no brabaji bikodi wa pressure wo so no brabaji bikodi na woni bibi asichire yade no ene pressure no ne nyina nanti bomu endi se wan hweye na saa ne ma wa mienu keka bomu adachi bia do beto fom ama stroke no aba na stroke no ba wa wieye na aba no enti abusuafo de atense se wo ba Dr. Savia honoma adanse ankrofo edi fa aduane ho no enya asem ketua wonso te wo yeden wodi me yade na bekum yade na bekum ba bie ni kwansa okwane nam kra na okwane nam obekom egu no na eye yade na ha wo na mom no enya huhu bia na maame abrewa bi otifie na bi otifie na eye wo yade na aba enti brabaji Savia food ni bi na odie konakodi obi adanse na wodie maame a wonya emfie aduonum baji bi kodi na wasena de diabetes na aye no ba ye wo adwan ha wo hwintwan waya ketekete wa hwe ya baka se yaanum ya de bi na aye nanso kodi ye no nyame dom so abusuafo wo hura gina se kireben obedi adanse ne wasa adanse e wona no nemom momfa Dr. Savia ahoman na momfra ne sesia na mo no twetwe enkomo 0577 201495 0577 201495 the toso no eye 0555 789698 0555 789698 mo wo amonani amutie ye no nso bi ho no pese oto yankra ewo abefo so wodi ane se obefa sa ahoma we si ofra kobo bia betimi ni yedi eno ye 0243 374151 0243 374151 afei yenkoti adanse wemra na meba beto aso The mammy did severe food in an say. No, and a new crew friend, and I'll catch them said, O tear red do now take what is one more cat at the enemy once and severe food in once and that. Cabaya, men caught nothing for the dynamic trench. Let me cry, make a chain said. I said, my a drawer by Stella with the gross one called but I didn't sure and won't him from Jeffrey credit. Dr. Nakasan said, the way I'm age, you know, is it here and I didn't mean my for me. And your move, mammy, no do name more than better. And the Okansa and my mayor's time in this thing and before me, no, Yaman, I walk myself. Yaman in the Kasai. I don't want to say, no, what I say, or more Casa Garden was in Tility. Then could took a main charge. And the Ampa, what is Dr. Savia number, my friend, only me come over the or so. So no question is said, Membran, and let's say, in the Caribbean, and not you can or send in Scanner, a bit of coin for trade. But me can't say, I mean, when I'm saying, started here, I didn't swat about Casa, I don't know. I am a one because na me needed that so say I don't call ya after 13.5 and see if you are not 13.5 maybe I be at 12 na asan 13.5 say no a mass from as a astronomer need na sa and so because say issue in na say me say me dey there me say atia ba 5.6 me ko I am a one na me ni gide bia wo me say cause me dey kan ye nro ni bebre but anyeme aswe ni die radio dom ni Dr. Savia from Nadaroma abafom yeah me ne 7 years ni edu baby a o nyare sabia ho baby o ya but so timiti na woni pedua na wasesa no aye basa ana kan se edu baby a o sore won se edu baby a wo yo basa na so ho twetwo chese asode bia de esi ya wo ana se kwopto kakra bi a ahwe ya bibi be yo ana kora na me se mo sa ya on se me yare dako me de me call hospital che de call hospital na doctor ya me test no ka che me se me issue by na nya me wan we san se me ma me akasa no obi me call hospital na cost na ntwima form no the free 30 ayina be na 10.5 after 10.5 no na ntimi nkɔ form no so a tan bia na gina ho nti me di aduane no ne fisa 10.5 aba 5.6 and over 15 years akwa me fa so me di no nyina ne say before ye no Dr. Savia churchre ni nti se be ya refree wo ho nti o ma me pipa kan ho a wale sisa ne ma no aguso se bia nke se me ba na me refree pa me hwehwe a ne timi akai nti akwa me fa so di ni say be sora no pa bia me fe duane
aduane na yesa atre mensa na oche me vegetables enti me hwehwa vegetables no me ka aduane by 15 minutes e fa me tue na me dey sa vegetables no fra aduane no na me every bia no ko check e wo body lab na my friend doctor ka enti me check bia e so no tia na e te kofo na te se osusu se kina wa kiri ni nyina na se aduane na agene Dr. Sylvia so bitimi agene menka agene kra tie obo what higher ring no mu se ni edunje me kra first me sa na ma dwen kire me but se ni Dr. Sylvia aduane na mama be hu se e waduro na ni nyina na se wo be di so na wo be ye ne pepe pese de wa kire wo no se wo di so na ye pepe pese de wa kire wo na awrade adom wo be to ama wanya fa ho de me di na ka ho mienu yo abushafo ayiwa wose ane da ho no wonderful samona nie bie play we yankwa aduane a Dr. Sylvia kofa ba good was say diabetes no he nya sa na nyame de bowo pressure no nya sa na nyame de bowo and na wontimi na no nya sa na nyame de bowo wo da na do na wonsa ya otitriti wo ne ya otitriti wo be so da ye wo se na ntwe bi pamo ne ade ade abushafo nya sa na nyame bowo chimate bi na ba ni padua ni maame oba no se 13.5 no be di aduane nyame de mo so se wa ye normal nkebeku no me na me ka tro nkebeku no 7 good years ni wa chini ya Sylvia aduane na atimi aboa no abusuafo momfa Dr. Sylvia number ni bio na ni nkomo se say 0577 20 14 95 0577 20 14 95 yeah toss one 0555 78 96 98 0555 78 96 98 mamu wa amonone no nano owura bi efre me from America memo na no oboma baso papa se na momo so amasese wanya ayaresa pa obi o wa abrochire o good ai wo se na moso ama se wan hyaduani ya no se nkanye kra o se na ne mema sem nyina ye bisi basa nworan wo so wadi china abrochire wo chiri wanya anu aduru mona matimi aboa no ama Sylvia food no watimi anya bia dia sesei ne ho ato no enti amana ne fo no so momfa saa ho we sei ya na mafre na mo ne yen adwetwe enkomo 0243 37 41 51 0243 37 41 51 abrani abrenyina na ya wotaka enti mame so menka abrani na metaka sese wonyare mpo a sure di Sylvia food no bi mera se na ho be ye dendende se twentwe no mo na me yadoma ye wonda sene ya ba se hia atiefo wei eye nana kwasi wusu echaw na moadama Sylvia food no ho nkomo e na yabo e de akyerew no aduane no eye wo yi obi a diabetes yade enti sesei insulin mpane no a eno na wowa moaba mummu nwene se yakakere se no na beku enti wo twen se mfa wonko medehye Sylvia food na ubenya wahoto awie ma menka na memfa nkere se Donima Steel Complex nso ewo Kumase Asafo YF Junction wonom na di roller steel gate any automatic garage door no wonom ede aba na wunya bia ya the very quality and long lasting materials and ya the roller steel gate any automatic garage door no ufie warehouse no warehouse wa wasie no ufie garage na wo shop no ano no ma yemfa bi ntoa no ma wo na ebeboa wo emu omre ensuo begu so awia beboso enwe na ache na mpopo free say ya de na de pan ya de aye automatic ne kura de ende garage door no ete said ye wo Europe any American no bi pepepe very modernized fra ye ne meye free estimate measurement na yemfa emau bra Kumasi Asafo YF Junction ye ben Ghana Revenue Authority for office no fra ye 0244 12 3325 Mr. Osa wo pen na do papa na wo de adwuma nso a
tropical na doa ne wodwa so tropical nails no ɛyɛ paa betumi kɔtɔn beton kronko na fa kodi udwuma na ɛbɛboa wo abapa mall enso ɛyɛ online shop they say ɛfena aba ne yɛdi o wonam kurom a de obi ɛka ne abapa mall nkrɔfoɔ no adwuma ho te sɛ mesra wo call Google Play Store and our App Store na ko download the abapa mall app no na wo de bowuram na abɛhu nneɛma wɔ hɔ ko order bibia wo pɛ bia bibia yɛtɔ yɛde yɛ ho ɛwɔdin ɛwɔ wiase bia no ko order ɛwɔ hɔ na wo order wobɛhu sɛ ɛyɛ adepa ɛna tie hwɛ wotɔ bibi free abapa mall hɔ na ho nso a yɛbɛtumi kura mo atua ne nkakrakra turumomu ɛson ya ne ɛde wade abrɛw abapa mall unya we oba bia yen the biggest online shop ya ba yen chanzo edi asese ya gie no ejina confidentiality gidi amanfo ewi mu ntia why fra yen was 0555 557193 and 0591 214135 na abapa mall for anyone kasa ansani yabekono adehye na yene owura bia ochre se wako okonfuo bi ho malam na malam no ose okopeska nipa na mane sede ama na mene sede na kwa akusa ewo ne boso ama sese kura de oja nan kura na moja nto tetrente ne yi at the end of switching mu na nakrobia is not true that the boy used the girl for sakawa. There is nothing like that, so please, the case is not true. Please, we've sent some wine. Apostle free hako kwa moho. Yene akwala ne papa kasa. Boy na say sa asem ne kura nso abegina ne so no. Yene ne bekasa. Why? Tinyo na wo be chirichirim onye family spokesperson. Let the family speak. The father will speak. You're not a spokesperson for the family. Obali achame. Akra? Afata sebuin. Brem. Akra ma menchie tiefu nyina titri osofo yeboa. Akra mera ho. Efri se wo hwe se krachi wo tie afidie bi na onya agidi na ofa number. Se bia sade na ekoso. Ekoso pa lotofo ne kra na se ukoye TV so radio sukuma se ha ya wo radio stations bi om de omudwuma om dia. TV fui. Akra. Na okodi kope bibia bedi. Eze yakowie mbe dey. Na sisi ya na nsaka. Na tiefo nse ne nso se. Ewiase yewe krobia Asante kotoko se ye ntonso a wo pipe wa no. Ene ye ntudomozo wa yom. Saa so ne mpim kuntunu okotale so. Endi sika no enye hahama bi se wo kwose obi koye biribi eyi sika na ma ama de akobobra ma na ye o. Etiefo ntie ni o da bia ye ka asem we. Enso sofo ji wa home da ye bodon da ye ka asem na enso so enko asomu obi na ka kire me se da biara da obi firi kroketu amba krom o se da bia on the okan play o se da bia akurasi ni ba krom oh no if se wo hwe se ne a krachi kan ya wo kokoduru ho no hwe obi a wo so ya malam ana so ya konfo malam wa wasi kopa akokɔ ne kusu ayɛ odwan ene de ben we ne malam ni sei na ma mento nkrama ye nuanom nkramofo ye de on se ye te malam a obi obete malam bia de onim a ne se o ye kramopanini endi se kramopani din ne nipa bi di yese ya me nuanom nkramofo so de minim ho mo malam ka wo ye kyerɛkyerɛ ni o ka wo kyerɛkyerɛ enka o kyerɛkyerɛ ni no omo what the right word asom kan se mwalemu pom kan bi na me ka se on se de dodo no a eje se omo konkramo no ankasa no ene te sa malam na ankasa ni dwumadi a wodie na emom obi a waka bia de o te malam a de onim a ne se malam ye kramoni a o ye kramopani ye onim a no enti ye nuanom kramofo mpanifo wo mu nsole na wo mo de sa malam ni din na to wo mo ho so na wo mu di amanfo nya no wo mo so do betumi aye wo mo do betumi aye pa ndu wo mo nsole na wo mo nto wo mo so yure mo wo mo mfa malam ni din no eni didi agro sa emfa mu bububu emfa mu bokro no sa ama no ema wo mo ntena ho na wo mo hwe ho no mesre pa wo mo ni sa adwuma no fama me na hwe se krachi koduru ho ade ba ko a da bia ya meka ne se konfo
I will use macho my and our bodyguard. So for I will use bodyguard. Obia was so yesu sumo adwuma bia. We use sa bodyguard no me say me onye so papa. Wabon. Woni who? Ah, now we me ba ho se bo me ho ban. Krachi kwa was work about no ban o. Wo so macho my do achi. Wo so macho my do achi wa bia. Wo de anka ye hu ye wo tie mu a hey no mu nya digigu. Jesus e de ani bi. Was mo hwehwe hwan. Wa class happy am say hwe Jesus Nazareth ni no. Ahwa no mu nyina gu fam. Zim. Edika mo de mo no ma bin ka bu hu fra magu ni pastor no wada. Mo de me bo ani fra to ne so anto anse wa kra. Na nka na ni afra. Kopim so obeduru ba bia wo kwanza no hu se wa firi ho. We su de wo no fa ewiase bamboni aka no se wo mo ne ho ban. Se konfo no wo watch my. Na wo so firi ho ko wa kopɛ bambo. Enka ne tete wa bosom nya konfo a omo ano ma ben no sa ayi no mo fa nya hwio. Wo de kofa na aboa no kofa na ade no se obetumi akwa a obegina ho so de bɔ na wo bɔ me a ana no alaba obegina ho de bɔ ni tuo mi ensa etuo na ye den na wa wo aben etuo no ne bodyguard no hwana no wo den hwan ena no wo de ti wa ben a usuro hwan etuo bu nyina atete sa nkrofo we no wo mo meneye eye nyansa kwai bi no mo nam so ena o mu di sisie ena o mu di bu amanfo hwese oduru ha fa wachibra na odu wachi kosa odu ha bu nkododwe na se odu wachi kwai ena sika bi utirim pe akuma bi utirim dwa ana ye dia ba bi bowo ene atwi wo moja sa bre na dai mo wonko anu akọ hwan na behu wo hwan na behu za ane akokun ato na nipa bebre wu ye pe wo mo ye hu wo mu funu mpo se ya o eni kraji ni tirikwa na ye ne so fa wachi bra no wa amfa ba bi ammo na ntwi ne moja ana wa amfa na anye ne nyank ma de mpo ena kan peso okwakwa je ne kakrai enti ye ma ye ni na ho ena ade so men kasa wo koso ahwe wunya duru ho nko a ebediu ya bejew opo wo mpo ya bejew fize wono di ni moto abefa wo e de rasta mai tinte kesie bi na abefa wo no odu ko duru ha ena waka se mi nwura dem wo ka wo afi mo ba fim wo no ka benu ho wo mu wie ye nso so a senka eye kan a enka fanifa ba bi papai fanifa ba bi ofiri ba ya se be eja kurase ni ofiri kurase ba bi afa no wo de ne ko ekọ kejeti akọfa aka no no wa hye ho nso okọ kejeti a ehwa no nam no akọfro ne ka bọkọ wo ba fie nso a ehwa no nam ehwa nko ade wa hye ne nso kai de ne fa ba bia wo ba yira enti ba bia wa hye ne nso na dan paint bi no wa hye ne nso paint ne kura oduro ne ya paint dan ne fofora wa be ya wo ba yira enti fa ne fa ho na nka ono nso kọ no okodi adanse se minni malam bia wo ya ade a na nka ode na ba no watimi di naba edie be nti na wo kwa wo san asesa kwan no enka ye papa edika be sesa kwan no jataba fa kwa papa no jataba ne malam kro no akasa ose o ma krachi we se die bia akra na wanka baka so amane se die malam ne se o ma wo se die bia amene oboa malam no wa ma me se die bi se ojiri se me ba no ho de some ban ho on say okay bibie they see bibie ni adanse say wa ma ne se dia no eyo mu mienu nko a o e dem okro mienu nko a de so we su ama me se de we su ama me se de ukọ pai ni mu kura na so goyi na se de sem no ka se nyo na de ma no abe nei mesan ba so bio me da se mo adwe nkyire ni bia ba ewo yen voice note ne so ene me ka kire mo se ho no mebo no yentie mo akre me mama ha ai akwano chwo bituje senka wo koe nanka eye mana anka wo mametna ndi se wa nya sunsun chanso a onfa ne sa onfa nkoni fie ne nabusuafo enko kan ho asem Nana, good afternoon. You're from me, yaw. Me a taxi driver. Nana, catch you the partner say, "I'm the channel cry." Catch and say, "On fanya me na onyai akonfo for her na okono." I'm the channel cry. Okobiema. That dear pa, that dear never man amene. Bye bye, Nana. Good afternoon. Security in Ghana, yeah, especially Kumasi, is very poor. You see a policeman walking around the street, but just
looking for a car or that pagia to arrest. Nana Krobia Mahu, we dear Yauba, because African Tanazi. Asema mo kan Alakbar di sa riot ya akonfa be wiaye stores ni ade a police for the run about ade echi enso ya ntefe nana medamasini mo adwuma pa mo ye ye bie mu BTV 360 pharmacy ni finfi o pe ni ehye ewe de mebo mabaso ni adwuma pa mo ye ma oman nana nanu asemesi Alakbar die wanwan mu owem ewe gede sei enkura mundru 25 years matima twetuo abegina mo papa mpanyifo so agyo musika Ghana ye mmobo nyame hu ye mmobo no fa ye bo ne nche o mai bini medamasine dwumaden amobo magana man nani akrobia good afternoon aba asamba da bedwumadi so ye frame pa ju me kase free kokobin de dodo na din me baby jet mechia me mame afia ko bia ana ya ede na betimi aba ne padwene mu se on ko bon ho ban se ye ma na se de no mene nana ehu ablantie no nu nana abaya ne maya bagana fo maya hie sika bebre nti be me bia sika bia su kire na no de tire kenti min ko baso banko fa be ma na ne boy ede ne ko gisaka wana na asem we de emudu nti momo abaya na kwa mbafa so na hontono Krobia bye bye mecha. Assalamu alaikum Krobia wa uni aba na kaza makasafa kana enterprise Krobia me uze microphone Krobia so mukite AK47 yembuta ngo so munya frifa yiwa police for bi soja for bi mo to ntone ma amanfo mo ni mpa ye pa police commander woni mini na Krobia yentimi kan wase mntira mo ni mpa mo na to puto ma amanfo. Assalamu alaikum yo akura ewie ma mencha chiamo media no pete wine me ka sefre abrankase so adru akura mo ne adwuma me na mensa e wo abode ase ono so help pa wotiu na mensa ba afo panyo so chiawo mo ne adwuma nana se tututu ana se krono batimi akoso Alakbar de na se hwe hu ye pase da woka no se de bia nche chira wo de ma ye no ana se boy you eno ana timi de boy bela nana nya mishira wo mo ne adwuma ya chiacha mo nyina mo mabai Nana Krobia Antonio upon ye bomb boss would you medium would ye me de passe or my bomb mutu no yame aji or more macanunkwa titru ye papano say rade wajo monkwa no wa momuswe na police for so my yard into was a bomb boss ni pa yard was I ka police for your bribe ke be kanti o my yard into bomb boss na de me yapa me di ya on say don't think go to mo de abrante no hwem ana mo de bondi tipecha na 1-1 Krobia na ya wa Ashanti aye nation born kasano me kasa free asokwa musho no dia chese aye educative chese aye adinkyere ene sai adikere pia damasipa sa mudi show ibre Ashanti man yenso ya da wase ensem sei na obi nimtia na ye ne se one ni muka free eni ayete frem enko kasa no obi eni ni muka free kasa kakra mfa ho mame why monka kakra dunia bam sani binia tari oh kimirika akini musindara nani kumukuru badi musindi babu ndagara nani mekori akanu andu gudin samboni bitundi aka nani kumuriki basidi obi nyabotre menka ni nyina nyambo akina no akande akato aso why basa nani muka free nso kura abuafu ayete frem munyabotre nyambo ambeka ni nyina future life smart food no ewo edwaso pebinato na wudi a ebeje wonkwa future life smart food bra bekere yen wo yade mu na yemma wadura ana aduane a ubedi ama aje wonkwa bra kumasi sofo line alignment ye ne multi home de animhwe 0242878090 eye number adehye edi dwumadie ni isi ha but ye kwachiri na papa yi ya hwede ye beye nyankopon ya adom okina ye besa ato aso medin de Krobia nana yaw Asante yehowa ya adom a ye wone kira jataba aposo nana adwo adom akyede onom na hihye dwumadie no ma ye de besome nana mpofo ne obo ade ya kiame ote wonka yehowa ya adom a okina gabrem
is up next.